Tātou tālo. Le tua pa ia ero mātou ta mai whawawau. We lava le tua malo, le tua tino, le tua Samoa e whawai a te oe ana me uma. Whawhtai tere lo mātou tua le nei Tiafau ma le nei aso fau. O le malosi fau e fo ina i taitai o loo tino. Ua mātou mau while mu ai le nei Tiafau le li ie. Whawhtai lau pule whaasoifua lo lātou soifua. Wala uwina. O mātou maua while mu ai nei Tiafau ta mai. Te tonu hoi le tua o whapea hoi le alwhai mai whanunga le leisi o mātou tunu atoa. Mai lava i maunga te tele si o lava i nei a mātou whanau. Whawhtai lau fisoswani mai a whaangasolo ngā luenga lau Palemene. E le ato toa lava i mātou le li ie. E whawhtai lau fisoswani mai. Mau e pēr toa mālie ma le toa while mu o utaitai. E atangia i lava lau whina ngalo i nei a mātou ngalo lue whaatasi ma whi oi ai. Mau le mātou wherwhaninga. Awa lava upu whai ma le teita ino le le tunu te mai whaptei tele te mai. Mātou to talo le li ie. Whanau na watu lau Palemene mo le aso manu whi au. Le aso mātou atoa le li ie pe anao i mātou. O le mātou to talo te mai a whio meia. Fesoswa ni mai mawhala e au au teitai. Nei whape nao na mātou whaia me umalawa e whasisili no lo vi inga a e ale manuia si o mātou tunu ule li e. Whamanuia tapo inga si o mātou tunu atoa. Mai lawa le aon malo, na i ta mām, tina mātutua, ia e whape fo i le tunu atoa. A e ala au whainga longa tofi, tono le tunu, o walo whina ngalo pa ia. Ia mana pea whe au mga ruenga nei aso. Whamanuia lu fafo, ma le fale lo tunu fa mangalo lo Palemene pe a le ato to yo luma ela lava Yesu ke visolo mato li mo mato faola amen. After o te whaasisilatu ua amataria ni tau mangale fono au whitu la fono. O te whatala whatu nei tai whaulpa i o Palemene. E fio lau whionga le taitai o malo, lau whionga te matai Palemia. Fio lau whionga le sui Palemia, a fio tō whionga i minstal kapeneta. A pia fio tō whionga i minstal langu. Fio lau whionga le taitai o le tuangai. E mese foi o sui fono uma o tātou Palemene. Whaftai le tua i lantou singa alofa. Maruti ai le soifua o tātou Palemene. Leo tātou toi fisi whaiai manuia mo whaowina o tātou ngā ruenga. Ma loro soifua manuia, ma le lange mama. Ni fo iei nisi o sui mamalu o tātou le mafuta le nei tai au. O no nisi o whaamoemoenga tāua o whaanoi mai ai. Ai mauarunga lava le tāo fiolo anga le rei pere li i ala uma. E mana tua pēia tātou talo, mana ti aero lato soifua, i le rufafo, ma le rufale. O te whatalo whatfo i la fio mai whaarurunga o mtanga ruenga, wala tontu maoti tātou malo, pa malo lon sai, malo le usu le nei tai au, si sila whaafonga mai le tinu i on tūlanga whalangia, e whatalo whatu lau Palemene nei tai au, tāpo i maia, ma le manuia. Tātou tāusia i le lofa whasoa le atua le arwhaivo le tātou maota, tuso o tātou tau manga whaauau. Manuia tere le usunga whono le Palemene nei aso, ia manuia fo le tāpua inga si o tātou tunu. Ngā ruenga o le aso, i loi longo li pote komiti wha Palemene matari le malo, mua, pepa le Palemene lua o tolu, numera se lau luas fumatasi, li pote le komiti il vaengo atina SS, il pepa le Palemene lua tasi lua numero 5, ma le pepa le Palemene lua tasi lua numero 3 fumatasi, li poti faltausanga le ofisa al pulfatonu,
mo tau sanga whal tupe lua o te siva lua o male lua o tasi. Tasi pui tasi, pepa Palemene lua o tolu, lua o whanu mera lua sifuru, tari al malo, pepa Palemene lua o tolu, numera se lau lua sifuru male tasi. Lua, pepa Palemene lua o tolu, numera se lau sifuru valu, li poti al komiti al vaenga o atina SS, i le pepa Palemene lua o tasi, numero se lau torsu ma le valu. Ma le pepa Palemene lua o tasi lua, numero torsu lua, li poti fal tausanga am tanga renga o sota inga, fam talanga teknolosi mo tausanga fal tupe lua o tasiva lua o, ma le lua o tasi. Lua pui tasi, pepa Palemene lua o tolu, lua o fa, numero torsu tasi, tali al malo, il pepa Palemene lua o tolu, numero se lausu ma le valu. Tolu, pepa Palemene lua o tolu, lua o fa, numero 5, i poti al komiti tupe maua ma tupe tongi, il pepa Palemene lua o tolu, numero se lau fasu ma le lua, i poti fal tausanga al Palemene, o Samoa mo tausanga fal tupe lua o tasi lua o lua. Tolu pui tasi, pepa Palemene lua o tolu, lua o fa, numero 5, tali al malo, il pepa Palemene lua o tolu, lua o fa, numero 5. Pe lafo inga fa awau, aso fono lona lua. E tolpota al vangala se fono nafio lo saunoa, le fionga al teitai le tuangai. Ia o te tapa lau fionga al teitai le tuangai, mo le whauwino lau saunoanga. Lau whianga ele wongtalai au te whamalo atu. Tu sai fōi o tātou tātou sanga molia, tātou mtaisiri. Ai ale lona lofa mlonanga le lei. Te teina mai o le mautanei o al tātou whanausu. Ia, whamalo fōi le malei fu mai to fanga malu o lo fiong el Palemene va per minstall kabinetta mal malu sul malu il tato Palemene nei nai tu mal nei tu fa malot fo ile awit mai fa lulungom tanga luenga fa la tonga tu moti il tato malo denale le tapo inga man whaafonga mai leo malu tato malo si to fia fam sinsili ia e whapewhoi le ia maulunga le tato atunu e ona tulanga whaalupelupeina e whapewhoi le whanononga manu o una le tua lau whionga le whongtalai e tau tele ia whautuanga i ripoti nei o a mai il malta i matete inai tātou umalawa. Ai putsili atu ona tāua i a ripoti nei. I le whionga i le Palemene ma le kabinetta. E lātou te sila fia e fōi ni mata upu e te tau ona toi whalele atili. O mawhai ona avatueltu alalo. A committee SS. E lava i se matau mai a committee, ia al tulanga lava na whanau ta inga al tātou ngā luenga e whaifatasi. Ia ile manatu ile tulanga al Palemene ma le lato fo o nanga. E aina i mata upu sa whatalanoina. O leo mai li poti. O le itu tāua. O le lato ofisa tu tonu, te lea whale tonu mai a pe amana tua e le tau sanga efi sa lau valuona vol fitu. Na sui mai ai ele nā teimi o tau ave le whaltupe
o le ia nei le ANC. O le whaletonu na le whalemere. Ai se atu i le whalemeri. Tau ave le no whanga. Sa tu wai le Bank of Samoa. Sa tau tu wai le ANC te tele la tu tupe. O le fsui inga la lea. Nga makua ke lea nei loa na teimi. Le ke lea le whale kongo. O le ofisa tu ton. O le nuenga o se mta o pue tau tele. O le tau ona tu tilo ia e maise le si o manga le tau ngā luele o whainga luenga. Mo le anga i luma. Ia i le tu te lea lea e lo a mai fu e la tau o amlanga lea i salafai. O le manatu au tu. E le leo na se mai i le tātou whaletele o lo iai. Ia ma whale ia si o miai. E whaile la tō ofisa. O le tō ainga leo sa vai mai le tu sae, mai le tu sifo. E whawhaingo fiefo i mō la tō. O le whawhitau li tele lea e au mai. Ua ngai in o le minatu lea. Ua ngai in whalangolango tele ia le lalolangi i le whaongai no le internet. Mai pe folinga mai o le mana tuna tunga ia mo le anga i atu lumanai. E ono anga i fo ilalo le whaongai no le whalemeri. Ma le fo ilai mata wai le afi o lato tupe maua i le taufi. Tam fai pea le whalemeri aua le loto vai. Ona e whataua pea mo meo meli puipuia. Ai mai se lava le lalangi aso nei. Ua matua whaanga tele e le to tele o i lato sori tu la fono whaava malo. E foi teimi lato te whaanga ai i a whalemeri. Ia mai tatu te iloa le anano mea whaanga isi atunu. E watu ai e nisi foi sori tu la fono ni meri. E ka kala loa ka ngaka pā mea e tonu. Tawai on sila toa le mtanga luanga. I awala mo le puipuinga o la tau. E li awala e matua wha mauti noai. O a meri e vatu i awhiwhi. E le o awhiwhi atuai. Mani mea ono te tala loa o na pālea. Ai whati tau mo le tangata ana le meri i a wha umai leola. O le lalangi leo tatu iai ua kele inga whaura iai sori ngā tu la fono. Mai le teitei foi whatu i Samoa nei. Toi rua minuta sui. Ia le ofisa whaftai, ia le ofisa e lato te mate i tuina sori ngā tu la fono. Whaavao malo i tonu le Pasifika. O le tulangala le tau tele. Vai pēr ma sila toa. Ile ono whaipaanga, ma nisi fo i whalapotonga i whafo. Ia malosi pēr, maola pēr. Ia le nei tautua mō le tātou atunu. Au whionga whangwhtalai. Ia pauna sina ta mai angiangi. Hello, aftai. Soson dei ngā ruenga komiti ia whape fo ia le tātou whalemeli ma le malo. Malo, aftai, mo le sahu i taua. Ia ua fwile anga ilu mo tātou whalapotonga, tātou mtanga ruenga. Ia, malo aftai. Ia, ia, turai bari sui o wai maunga numero tas. Atalo fatu le pai on lima ota ini. Malei fua mai fui whanunga le lei, na o whionga whungtalai. Ia mai sui nata na ngātoa le whionga tamai tai panbia mani, kabineta. Ia min stala ngalang fo, ia mai sui te tai le tuangai mani. Nei vaenga whaupawhai. Sui malu le Palemene. Ule ngang whaftai ni tai au au se manatu e batu ono le tūlanga i le te teifono tupe i whanmeli. Mo le ngang whaftai e nei tu malo lau whionga whangtalai. E mai tawina matatoa le whamonianga fwoi man li poti o tuina mai nei mota e mo le ngang whaftai le minister e mes fwoi o te mai taipule mat pulenga.
I se matatia fo ina au sia I tupe mau ale matanga luenga. E ona lana li poti le nei ruatasi I le lua mo le lenga whaftai tupe maua. I au whapena ona soasani fo I tamau ainga si o tato atinu. Whautuanga e watu e se anganga ona le a mau fo le poti rau whionga whangtalai. E lua se lau pusa meli e le to e whaongaina. Ia lona winga pe e tau masanga ma saunanga fo ele tai o le tuangai e pe wa le lifa le to e whaongaina o tulanga I tato pusa meli. Ia no ole malama fo I wai ai fo I ma fio taina. Ai ole talusanga le komiti o lo tu ina mai le to e whai oni maota I salafai. Ia langolango ina lo sui le to e whale leia pena o sale longa. Ia le ato e whaatino fo I mo au nanga I Palemene no itua. Ia le maua pe e lua se lau pusa meli no inga pe le to e whaongaina le au nanga o meli. Ai pe le mai tau le poti wa tele le au nanga I tulanga fo yo mo meo talaino tupe pensiona na o tatu tangata matutua e fa pe foi tupe la fo mai. O le tarsanga la le nei tu malo. E la tu I lau whionga le fungtalai. Minsta amale. Pe le ua anga vaale tulanga I tato fon whawai. Ni fa pena ona e maua I apiwa li lifa le au nanga I le tele o nisi au atu I mo meo meli e sa e. Pele mwhai ona whaonga tato fon whawai tu malo e. Ave a meli ale tu malo. Ia ona tufa le au noa masistu pe tongi le au whenga renga. Polenga sui ia o tulanga fa pena I tongi. O le staff o ngā lue ai. Me tau fwoi matatoa le tulanga I le tasi le tāla o lo awe nei o tātou tangata matutua. Fautuanga fwoi le komiti o lo iai. Ia pe o tatalo le nei tu malo. Ia pe le mawhai ona o le alu ese mai o se vai ngā tupe mai le pensione a stoina masilo matua. Ia tāla e le mamafa e a tātua matua mamafa. I nei o tātou tamama tina matutua nei pensione. Pe le mawhai ona pe mai le nupi whai a ngā I le Palemene e se whamodianga whapena. Ona le fwoi e tau sanga na o si mai le tāla I le 5 tāla. Ia pe paual mea na le afio mai ale ne a tau tamama tina matua le pensione. Ave fua. Au nanga na. Ia ai to e whaafo I mai tono le tualanga le nupi whama tau tuto ingana. Ia le nganga na lau whionga whungtalai. Ave fua nei tualai mbole to ele nganga I fusiua me alofa na e tuina mai. Ia mai tau ia na nafin whaongan mumbu ia leu. A po fea ise lang buana. Pe pawana le lanu le misi mai le. I tatu fusiua po me alofa wa mai le whionga whungtalai. I sui me malu le Palemene. Manu ia Fonotaga so le atunu I le whionga whungtalai me malu nei motu. Halo, waftai mo le sao le sui me malu. Ia, o me alofa. Ia, tari ia nei teimi le vaenga si o kuisi teimi. Tule me lau whionga le, sui malu whale atanu mtolu. A tala whatu lau whionga le whonga Se le pa ia malu le motu o Samoa. So e whaafonga mai ale. Tatu watanu ma loro sui fua maua malangi me maa. Sai hole nei Tiafau ia le tua. E fia whaisina manatu le. Nai reporti tu ina mai, komiti, ma lo whaftai. Ma nei hoi le suinga o iai e lau whionga. O leo piwa tu whaatasi sekta si e tato reporti. Ia, pawal po lenga o na pila ati tilo lisi reporti a wanga loia. O lea mai tai tolu. Ia, e lea whaina. O lea, e sina manatu le. Iniso o reporti nei la le o se manatu I le posto. Ona o lea o le reporti lea sa whengai ma le komiti o tupe le ma tu te iai. E fi vaisi manatu I le reporti le regulator ma le MCIT. O le mea moni lau whionga. Ia, e tele lava fina ngalo ma manatu e whaalia I nei mata upu, nei mata ngaluenga. O le mea o mauti noa. Ua tele le si tanga o te mau ainga, o le malama, ma le tūlanga o iai le tātou atunuu. I le tūlanga ma le vā o le tele o atunuu o le larolangi, o le nei mea o le technology, po o le pe on tātou I le vai tau. O le mea moni ana le taimi o le COVID, ana tuai tātou, e le lopi whawhea o na tāmiro le larolangi o tātou ma le tele o atunuu. Pa ana le ai le nei hati na e tāua. Whai ai so tai so si tuai ngā lava I Fonotaga o mea uma lava I ainga I o ma le nei vai tau. O le mele au tātou
Tātou te tilo foi lea ma tātou e nei ati na ai tātou whaftai ma tātou o pongi le te le ma le tā ua le ati na ai sea. Taimi nei po whea lava o iei Samoa atua. Ia mwhai ana tala noa I lo a ingo lau whanau so se mea lava o laulang. Ia mai whalongolongo ma le tātou whono le nei. Pio na tātou iei ana nafi. Ia na pēro ho le tātou Facebook. Ia na ngalo hui tā ofi. Ai sea information is the key. Ioi, ia e whaftai ai le tūlanga iai ni ati na tele. O le tā ua tele me tā le whinangaro le whionga le tamaitai Palemene tā sauno ai whinga whawai, suia ingo whinga whawai. Ana le mātau, iai le suia ingo whinga whawai fo I mtanga luenga nei. E mai se I le toi ina mai o le SNPH, I lalo o le malo, le lalo le MCIT le asa tu na tu I le CSA o la tfa ngai ina so ho CSA o le fo I tanga le ngal malo al CSA o le operate pe ngal in fa business la to le ro ya le la to fina ngalo le mista man talo ngai to mai lalo le MCIT o te tale ton o la challenge feng taman lu tau fe ngai male nei tu le nei su ya inga o yai wale ngata na mile infrastructure ia te mai mtanga te whainga ruenga ia ngata ia o infrastructure o matua o tau on te silo spec up po le ala tūlanga iei e le esef silingi o le tā ua le nei infrastructure ia Samoa a mai sei tonga mtanga ruenga le malo ma onga le intention ma le mena mai iei al mela le fi fasili atuai ila whionga le minsta po le a se tūlanga o iei le nefisui inga tele o iei Iei fo ile tūlanga I lau whaalongolong, whinangalo le minsta. O tau tilo ho le tūlanga le o le Marine Cable, tu Samoa Cable, kau nationalize. A peto tu mai lalo le malo. Yn tō fo, il nei aseta, alai ona le malo. O shareholders of company, o le CSL, o yo le Westlake, o le Slack, Nupi Fa, UTOS, ma le Vodafone, ma le Digicel. O ma fau nga na mai tau na le tu tonu ti sao ma le Vodafone ia lock in ia lock ai tonu le mene wa te le investment a wa le mfa ta ton control pe pule atu I company tele ne e to ese ma le ne ya se ta tele wa mai malo pe alo toi lava la tu ale ala le antu e tonu ta to tal no fo le tau le o telefoni ma wala tale atu to o mo ta o fia lo le tel tonu e moni ta tu wa ai isi a tono il Pacifica o fa New Zealand pe wa e sile tuale le a lava mo affordable and reasonable le tau tato telefoni le e lo tal tonu le ngata le o tato il capacity o speed mo tu langa fa pena pa wa me e me wa le fa pe se la pa sene me uma fa mi e tau tanga ia na ia nai lalo nai Ia, Maria lo whenga le sui maru sei. A peo ele o teme kani me ili. Ia, se teimi italiat. Ia. Ia, ama nau toi maua ili Italia. Ia, sei. Whenga te teri tua ngai. Lewe meri tua ngai e taungu ta. Ia, a lewe me taungu fie. Ule au toi tau fite na i ula fina ngalo whaftai. Ia, tule mera whenga sui maru. Ia, ahu ela na tua le tūlanga lana. Fina ngalo na leu tu atu. Ese ea fina ngalo tate me la tau tu whaonga ina. A tato tal nolo le TV lea. Le Sky TV me pena tango fie la lisi va al me ia tau telefoni le tal no tuai me tau telefoni me isa nga lo ai ta tu lam tanga mo tau mangal tonu technology e tango fie ma o al taimini lo taimo e tango fie pe al New Zealand Australia ta tu telefoni e lo va nga lo ka gonga le o me la ia ka kilo unlimited me la na le por me la le tal le va ko fo joanga le ma tuli mi sta mo o me na e tilo ia pe ma fai ona I fatinoa o swinga na na ilole o le progress se atina ale la wa tilo ai le fai to tilo to mai tua wa tal tonu ai to tango to mai tua se me o la ali dum te le al fale to eu ile o le melen sa no ile regulator fa ftai tele mo fa ftai fa malo le to le fionga Palemene man tanga le tapineta to Fili ina le tua yangisa o lava no to mai I nei ngā ruenga ha malo lava ai ole
O lena tā ua I ripoti mai e lua. Le mea leo digital TV. Ea, man tō fwesa e le tātou whengai ngai e inga malo talu ai. E free to air lea ai. Le ngā telefono al Palemene. Ea, maisi tūlanga wa pena. O lea le tūlanga ia. I le ngā tai lea. Tātou te loa o mali tau ngata. Asa avel so swani el malo. Ia tu I lalo la tō tau. Ia affordable. Ia ngā fatia. E nai pisinisi ia nai TV. Awai le tō tele. O le ale tūlanga o iai. O le ntatou awa iu matua. O tau tue whaatau esele. E lai sene o le digital TV. I le tau ngofi. Ia e. O le fasili nai le. Vaanga le po le ale tūlanga o iai. I le ngatai lea. O le mele nta ua li poti. Tangata fo ia whewa I fafu. Whaonga se ID. I va. Marine vessels. Ia. Po o le ale tūlanga o iai lea vaanga o ai. O sol tūla fono ngonga tele nene. O le ale tūlanga ua o iai whangasalonga I lunga. Ia, o le manatu lea lau whionga whonga whono whaftai mo lau no whaftai komiti mo le tātou mo nili poti man whaala lava whaftai. Alo, whaftai? Mai whangtalai na simeasia Ia, si, tau nwalo. manatu e fi whaasa. Salele mo mai minister lea na tu se mai. O lau tau talanga Starlink. Lea e mafuai en foi whaasa launga ale tātou pule whaatono. E whaasala nisi o lato o mai al Starlink lea New Zealand, mai New Zealand. Ona e tau ngofie. O la whautuanga. Kilo le lei e tātou tau. Awa la whalongo. E tau ngofie tele Starlink ia o whaatau mai tātou tangata. O ngālu leo kupe o New Zealand. Ma taua le sale fasai a te tau fo tilo I tatu tau po lale tulanga o ai mafua on fai melia e la winga tau tata to Tai, yo mam lama le tulanga, malo la whaftai. Ia. No whionga tō talai pe mo se ava no. Ia, man tō whu, man whai tātou whai unga, whapena. Ia, e whai tā o le sūpa. Ia se, sauno mai lau Ia, whangat whaftai. Tāla whatu, lau whionga mai malo le. Mau tani tai au. Nei tu la ila vai le nei. Tai mio le. Nei sau leo le. Falmeti. Ma foi o le. Tō whinga mō mua au wha ministau le. O le ministau. Whalapatonga tu moti. Tasi la le nei. Whalapatonga tu moti sa au. Hei lalo foi o lau. Wawanga lau tele. E anana whea se leo lau whionga o le. O le whangatai o le survival. O le postal. Le taimi ua. Le sao no ia ia nisi. Ua maalosi mai wha teknolosi. Ule o toe lafoni tusi. Ule o toe. Ai, e maa whala wale tau mwhai o le. O le tanga luanga lea. Ina ia ola pea. Survive pea ma. Au leo tanga luanga lau whionga o te langona e au. Taimi uma sa au wai aile ia le vaenga lea. Tau sanga uma lava. E maua le lato tup fasiti. E maua. E le tele. Ai maua. Le foi la e o mai al taimin nei. E whanongo. E le foi na maua le lato tup fasili. E songa lava foi le tumai taipule sa iai. Ina I tira sila I isi awala. E mawhai ai ona wha lau tele maile. Ia le au unanga. Ia ai maua tuai nai se leni. E tō alo polo I le tumaitai pule lea. Ona e le whaingofie le taungu whaipe ia ola pe le whanimeti. Ia lea lava ua. E wā se au unanga e tā hua tele. Wā lava teknolosi. E ia mea e te taua ona a mai whanimeti. Pio tātou whamomori. O mo meo meri fo e pui e tūlang whapena. So the system, the service is critical service. Mai whamaloa tuai. Lea ua maua tala. Ia ua whai ui ule. Ia le au unanga alis mai ta ile sa. Ba ia mea whali meli te fo i o wai a umista. Mori atu whamalo. Nei sui. Ia manuia ula asanga. Ona o lea ula e se atu nistulanga. Ai whaktai tele mo taim fui sa tātou mafutai. Ia ma le nau ina ia. Tūrai mai whali meli. O se au unanga e wha au pea.
Ia, ole hei sui ne teimi whaftai tuai te mate pule o le a whamalolo, whamabai. Whaftai, malo, whaftai. Ia, ole awanone lau whionga le te teifono, o waanga se ese, wa tolu poti. Ia, mo mai lau whionga te teifono, waanga watina ese. Whaftai lau whionga mole awanoa, lau whionga whatalai. E luai e lua li poti al nei komiti, ua whai ona tala lua ina al Palemene le nei tae au. Te luai lau whionga le whatalai. Ia mai alawa saunoanga sui mamalu. Ia le ilawa se vaenga o la ngā mai ma tu vesiri ai. Te le au manatu malangona ia ma finangalo sui mamalu e anga ile whionga i minsta. Ia le mai tau iai. Ia olo o whaaleo wharenga whaaftai a sui mamalu le komiti. Ia le le poti. Ia le mai tau lea komiti. Ia whaaftai tele sui mamalu mole. Sau noa matango fie i le taulangalanga ino le pota ni komiti. Whaaftai. Lo, tai. Tu le belo whionga te telefono komiti o tupe maua ma tupe tongi. Whaftai mo lo mātou awanoi lau whionga whongwhitalai. Talo whaat fo ni tae au fau le alofa mananga leo le tua. O taluai e le tele ni fesili. Nā tu ina mai e ala li poti al wharimeli. Nei mtanga luenga, nei vaenga sa iloina ma whatinoina ole saunoanga mo moale a whionga ia tu le epa ona talwai olo i tonu al mātou komiti ole ai ona tu alalo man whamanuianga i tātou whalimeli se mai le hapena fo ima whionga lau tafi mai le ia sula ma lofa whtai sula whtai mo fisili o le sili mua i le lua se lau usa meli le ia e. Ia, molo sila fia ia o umana lalo mo suenga nei komiti. A whapena na toe whaafou uba ia te lo vaenga ia. A o tu ia i makemas, ma vaenga ese uma wale anga i luma. A te milan nei tato pusa meli nei, i olo o avanoa mo lau tele o sio tato kotunu. A o lo whapena na toe le lei ato atoa mo le whaongaina. Le si vaenga peo ne e ta ua o le ta la lea ia ma ave i fono whaavai ma nei e finangalo ia e ta tia mai a ta tia mai lo finangalo se ti lo iai mo le anga i luma e ma lo whaftai songai me le lei e lo fionga ia pau io nai vaenga na ta pai sia mama lama sui mamalu o tātou Palemene nei malanga whaalo lava i lau whiong. Alo, tai, sau noa i lau whionga le te telefono. Ia, nasi whautuanga no fua, ia, lo tātou tulafo tu mau, ia whaonga pēo tātou sui o i tu malo te tasi, ai le tāua tātou suafa. Ina ia whapenao na whamamaru e pēo tātou fono, mo le anga i luma. Tule me lau whionga al minsta, mo le tari al malo. Aftai tele lau whionga le whonga whono. Sae ole. Nā wanoa fo i ane nei mtanga luenga. Ia pole nei vaenga tu mauti al whainga malo. Ia tua toi foi le tāpenanga o ia il malo le nei vai tau. Ia i tu sae o finangalo sui. Moa i whaatalofa ia e le ala whao le mauta. A me se fo i le tāpua inga mamalu a Samoa. Ia na tupu mauna e. Ai tainane foi, ia le au whai te talo. Ia lo tāpua, ia whaiwa lau whionga. Ia male Palemene. Ia ona whaiwa matiute. Ma tā lofa foi, ia i nei vang tu moti. Au le isi i le sā o le tātou mtanga ruenga. Ia i lau whionga i whaururunga mtanga ruenga. Ia male au whai ngā ruenga. E mai se, ia lau whionga i le minstālango lango. Ule ngang whaaftai i komiti. I komiti o Atina ese, ia mi se komiti o tupe maua, tupe tutongi.
Ia, sai o ngā luenga, pe o na whaatinoina, a wala mai ei whautuanga i le neim tā ngā luenga. E le titi le tāu o ngā luenga komiti. Ia a wā lava le whātua whala i ngā lau whionga, whanguftalai, a wala mai komiti. Ia, a wā le manui ali ruma. O leo o nanga am tā ngā luenga le malo. A pena foi ona ile ngang whawhitai, ia ile, saunanga mātango whia, a leo whionga ile. Te tai li tua ngai, a mi se foi sui whai pule, ia sau noa, e maile, whamanatu, whautuaina, ia me se foi, ia se tua lalo, ia o ngā luenga, o le neim tā ngā luenga. Lau whionga le titil tā ua o tūlanga tau whasotainga, mo le maua tai tai o le lalo langi, ia i le tā ua o whasotainga lau whionga le si lea a mana onga o malo whātem kalas, o le manino ma le lei o whasotainga so se tū. Mai se lava mai whainga malo, a ngā iatu, ia i le tautuaina o atunu. Ia ai le tapenaina o tūla whono, ia i te tau na manino lei, le whamanino ina o tūlanga pe ona iai o le whiwhianga lea lau whionga, pe ona mulimulita iai lau whionga e ala i tātou Palemene ma le whasarau ina o le whono, ia ina ia manino tūlanga ia, ia oa vaenga ia o whainga malo le lei, ia ma le tūlanga le temu kalasi, ina ia le lei whiso ta inga e whapena whai lau whionga, ia le tūlanga o tau atinae, e pe ona saunua ina, temu le koviti, ia se mamanu o le leia tātou whiso ta inga, pe o le nganga lea lau whionga e le titi e le whawhitai, ia i le manino foi o whautuanga le mota, whaataua ina o le tūlanga o tau whiso ta inga lau whionga le, o talai i le tāua o le whiso ta inga, lo tau toi tonu saunua foi le whionga te tairi tua ngai le amatanga le neva yasu, e le tūlanga o atinae, tusa pe o le ale tūlanga o iai tau seleni, au atinae whaawau, te peo tātou awala, le intupe maua, e te tau aon whaawau, tūlanga o tātou eltise, whapena whai marisua vaila o whionga, o atinae nei o lo investe le malo, whainga malo le le, ia mo le luma na, whapena le tūlanga tātou whisota inga. Awa, ia, le tau whamanino ina, lo manino i el moto, le tā ua o whisota inga, o nisi ia necessity, nei vai tau, tā ua o tō tangata soifua, e le awala, e le vai, e le tisi, mai e le whisota inga. Yo le nganga lea lau whionga, mo le toile nganga whawhitai, le whaiolo manino, i le tūlanga, ia, i le tā ua o le tūlanga tau whisota inga, pe o long-term investment ia, a whainga malo le lei, ia mo le tangata. Te le voisi tangata o le tuno le lalo langi, ia e le o whisota, le ngata le o ia le awala tulou, e whapena i whisota inga mea lea e, wa ngatalante se lau pasene iwa, sfuru 5% o tātou o tunu, ia, wa o te tātou whisota inga, telefoni, ia, e o fwoi awala, tūlanga wapena, o whale service at whale medipe, o na whamawina le, tena ngalo, o nisi, ia, o whaipule, le tā ua, o tātou, au nanga whisota inga ala i whale meli. Nau whionga le, whanguftalai, ia, pe o le nganga le nā o le whainga malo, i le tūlanga pe o na iai, mai tā ua ai, o leisi lea, au nanga, service, ale malo, mo na tangata. Pe mativa, pe ele tu pe whatau ele credit, pe le ai, pe a onga i tua, po whea lava le a onga. Tā ua le service lea, tau sota inga. I so se tangata anu ula o whionga whontalai. Le ala lea le tūlai mat whainga malo. Tau mwhai, ia, e te tongi le internet mo a onga. Le tūlanga sa sau waila o whionga ina ua whamatua tu tua tātou a onga, na ile polo ke tia Australia sa whatino ai le internet. Ina ua maea. Ina whapena leo na leto iai o tangi ai ao komiti a onga. Ia le tūlanga tau internet. Wa onga lewa tūlai mai. Ona o le tā ua lea lau whionga. Tā ua le internet ina ia o uma ia onga. Mai se lava.
ia i fa nga inga technology o nei ma le mana pe o nganga le lau fionga ia ili nei fa inga fa vai laiti sui laiti ti il tape nanga sa ta ti ai o le tulanga foi le lau fionga fo talai ia sa no foi ni sui ile tulanga le to au mai ele isi nganga to au mai paua o le ia isi saul malo ile tulanga ia au nei motusia fiso dai ele fa mo malo sa fa lua tasi lua sa o tu ai la la fa tali fio me malo fa lo me tangi lo telefone ni lo o te tango io se tasi o la fa TV o pulo TV ia se tasi TV tu o motu so tai nga wata pe atueli el company le tulanga le po el fa nga malo la fio con fo talai au nei tupu se tulanga lea. Tulanga lea le ua fa saunom manino le whenga te tae le tuanga. O le ua tilo tulanga fa business. Ai le tilo le au au. Le whenga whong te le fa fisili tua. Le winga lea la whenga. Fa fisili tua. Ia lau whenga vistase i va sit. Na te pele lau telefoni ona ua uma i le tata. O le tongia. Wa tele me te pel telefon. Tu le meno whenga minsta? Ia, no maua whaftai. Whaftai e lau whenga le ua. Ia, ona o sa ringa le Ia, ma lia lau whenga minstase, tu atu le. Ele na o whaftai lau whionga mene na o tana noa tuan mea tonu a leo sao noa ni minsta. Le te iwa tape. Ele ma whain tape. Ai sea, e meita sea houra se la tunu o Samoa. Meita sea houra Samoa le tu Marine Capo. Nupi wha, Slack, Mulinu'u toss. Present nearly 70% of ownership. Ale Slack, ale Vodafone ma diti sao. Ngai ko li mai. Le fai na tu manino lo Ia, leo maua. Whaftai. Tu le meno whenga minsta? Ia, ele lau whenga whaftai. Bea ele au mua wanoa. O le neim tanga luenga. O le o te tala le ata pona le atunu e hala i whaipule. Au ala neim tanga luenga. Amu ia neim tanga luenga lau whenga talai. Sao nole, fast futo sanga o whaipule. Luas futo tau sanga o se eile. Ele no foa tai o le atunu. Ma salo le ua manino le sa mo ele pafua angana. Na ave i tua. Business. Oi, fa business il tatou. Lona winga, nei mātou i tua. A le eise tupe. Ia ua, fa pena. Le voi la e sa unua le, sue faleta. I pi fa pena, e tal la e sa, manino al mātou ni. Ele whaingo fia ua e te lelo ta mau ainga. A o mātou i tua. Fa pena le. Au whionga le quit. Langa leo to e ta ulo mo. Ta umanei an sao noa ni mista. Iwa sulu iwa pasene. Iwa sulu iwa pasene al coverage. Kwa ngai ang ngafi. O ina fai al coverage. Le nganga na le tunu ia so o Samoa. O fe te yai o la le level o te mai. E fai fa tau la tata tala. Fa tau la tata lu tala. Sa le masan yai Samoa ya so. Mo la lima tala mo la tata. Ele masan yai Samoa ya so. E ke la kungi. O mga ime nga. Leo maua. Nga le pi lau fio. Le pi fa Ia. Era lo atawa. Ele tal fe ngai. Pa tai le veng. Ele se tala. Ma le lau whenga minsta, ia, fa pena lava le ftutu na inga. Ia sa no lau whenga e. E fa mali atu lau veng. Ele se tala to erupe. Ia. Ele sa no anga tai le tuanga ina fai station minsta. Tua i pai ingo taluai. Le tulanga le tama ainga. Ma fa business. Pe le winga le lau veng. Nei whenga malo. Alo fai le atu. O le tulai man whenga malo. Luas fupa se newa i lalo le. Le fua le motiva. Fai fa vai mo le ia al miliona le wa tutu. Ta penanga atu le na la ufianga. O le feso so la ufianga fonga fon. Ele no fai ona fa sa ina matou te nga sa no nga. Ia. Ma le sui mamalu, ia se i tau fai pen fo. Le te ua vea ma ta upe fina wa iai. Alo tau fai minsta ina ia fa pura mai pefeng fa vai alo ua tau fai mo nei taimi. Ia fa utangia fo el pa ia mota ia lo o so se nga maloa o man fa ta tia feng fa vai sa no fo te te le tuangai so swani feng fa vai lo tau fai iai.
Pia la nganga na le tong fetu no fo a wa atato fina wa nei. Longo vinga e alu ta e tato. E per so so dia tu le no fo e so malu. Galai. Ia. Si o le matu te on saia. O ko chikianga o kaukala kulole. Ia. E miskala e kaukala mai. Malie lo ko chikianga o kaukala lole lo. Malie lo fionga te te tuangai. O malo. Malie lo fionga te te tuangai. Aftai mo le no. O le so ni tu. Insta. I le mele tau whapulapula tu e le fionga le Minister of Sota Inga. O le mele tau te whina wai. O la me tau ngata i l'interneti. A tātou tiro le mena mafua in tau ta. O mana whai submarine cape o le malo. O no fola le whai ngā malo. O le la maa wha privatize. A o le aunga le me sa tau na iei. Sa tau na tuu le broadband ma le submarine cape o le tunu. E rani le malo. Nan mele o tupu. O umane o mai whai whātasi. Awa kolut. Lela le mawhai ei nei o na whai sa tau e roi. Kaukala le Blue Wave. Leo te mafo te whau te muso kaukala le Blue Wave. Malie lau whionga te te tuangai. Lea mau koe le 2 milionga. Malie lau whionga te te tuangai. O lea o te tau whai whapura le mele sa o Minister. O ai tātou te keita iei. O lea tunu. E lau iso ngā tupe mele whai. Wa mai whātasi e kampani e lua. Tu company le malo. Ya le so coupe le so coupe ai. Ya. La o fianga fa tele o manatu. E ta o fina ngalo Minister. Pa le tau mo le tunu. Ale o ta alo la milione si ia tau me ia. Ala le upuna fai. O le upuna tu mana fa ta ua. Fai mai. E le ai se capacity le malo. E run night submarine cable. E na mafuai o na multi-cell, Vodafone. Ma isi tanga renga le malo. Ai le pule atu le malo. Le fai ngotau. Pule alato. E lau tātou waru al temine. Waru le tapasa. E alau fionga le tonga. Le tang whai atu le Minister wha malama. Se tele le mele malama Minister. Malie. Se tele le malama. Malie. Ele o privatize. Esse me ka o privatization. Esse me ka o PPP. Ya. Malie. Ele malama le privatization. Ele malama Minister. Ele o se private. No le mafau. E que ele é mais fofo? Ele é private. Shouldn't be here. Private, mas não é PPP. They don't know for the phone name. You are corrupted. Yeah. O mana convict. O te wha maruru atu. You are fully committed. You are criminal. Yeah. O whionga, vi whakule lafo o le mawhau Yeah. Oa. Whakule lafo e ame whafu mat whongo. E le ngā oies whongo. Oa. Kau ko mangaku o le ko whali liwa Samoa. E le oswe, mau ka swai kule ko kas. Pamun mole lo whionga, whakule lafo. Whalua. Yeah, e si se whakule ngala. Itu la mena whionga. No whionga from Vitalai. Loau. Loau. Whionga from Vitalai, Manuel Palemene. Eu si fo il kako Tiafau. Ai ole mau atu le tāua o le foi vaenga tuma oti o le tunu mo le atinai ia ai mai se o le manuia la i ruma ia talo atu la whionga i le whangawhitalai la taitai la whionga le taitai o le tuangai tātou maut ia a tātou te tāla vai le mo le ala ma tātou silasila i tū tāua ia si i mai i mau a whaipule. Le fwoi tau mwhai atu ia le Minister. Ia, e le se mea le a tātou whalawa iai. Ia vai le si i le ua o iai. Na mana ia le matango whio le tātou Tiafau. A le ua o lunga. Whao ngā fwoi le ngana e whawhainga tāona whawhoi. A le whawhonga mai le tātou atunu. Talo atu. Lau tō whionga fo il kabineta ma le tātou tu. Ia, mau mai le tō whā. Ai, o le tāru sanga. Lau whionga le whongatarai. La fo atu pēa. Whawhoi mai e lau whionga le tātou mataupu. E se le mānei o le whaasoronga o li poti nei. O le mātou whono sāwhai. Ma le whionga i le whongawhitarai ma le whionga le taitai o le tuangai. Sa ili le awala e mwhai ona whaatino le whaangaso longa o li poti. Mo tātou ia o levana ia il mauta. Ia, e sala lava le
le whainga o tātou li poti o tele o teimi, wha maonia le tūlanga lau tele, ia na whaasolo rea. A le ua maua le avanua. Sa ai le tō whama le uta o le mauta ia tātou mtau. Ia, pionga i whaipule o si o tō leo. Ia, maua le anganga o le mangalu. Au le talo le nai ni tai au. Ia, tātou whaangasolo le matango fia o le tātou ngā benga sa tātou sawai. O le tātou sanga lea mat whaaloar. Alo, whaftai, malele. Fonotaga Tula mai lau whonga te te le tuanga. Malulu o tufo. Taua le tuolalo le Palemene. La voce maltau. Ia no tulangal na le sa matau mai foi. O le tau mawhaia watu whautuanga mo le ngai luma le tātou ngalua. Le melea e le sunga i le minstale sa non e malia ia. I le tau mawhaia au mai mata upu whaavivesi ai. E le. Le tātou te ngā lulu e le ngā oi ai. Ma o te mutua langalanga ina fōi lo whinangalo, ma le whinangalo le tamatai Palemene. Alo, whaftai, malo sau noi. Ngol whangwhtalai. Tula mai lau whonga le mista wata. Ia, sa lava ni tai au, na e whaamamalama mamanino. Angai le na o tātou le whono le whaafonga le tunu. E sa autula ia tua ia tau whaapulapula le mau le whionga le minista langa le tua ia. La ma utangu tai le interneti le teimiri nei. Ai le se mena whai na nafi. E altula i meile o le sui ma le lafo mai le malama le wha upu le tua inga leanga ua so oi le lalo langi a tol wha leanga ngolo tangata. Au whianga le whangwhtelai, ave ese upu ia whamol mole. Angai le tu ngā le me lea ua umana whai mene ia tuila e palano whai. A le ho whanau me le ala, sau whai meia. Ai o te whamaluru atu i lau whianga le whangwhtelai, a whai e si isenga ngana. Ta si al mea sosoani minsta e whaamalmalama ni ta upu. E tātou abele iuta. A fwoi mai fwoi se upu na la fwatu o na tūlanga ole. Pesi o tai au. Tulai mai sui whamaluru atu fwoi whaafwoi Samoa. Ia usau langa lu maulalu. Tulai mai. Atu esi atu i lau fionga ma le malo le fono. So i lau fionga tamatai Palemene, malo whaftai, whamaluru fwoi le uso. Hani lau fionga i mista. A fwoi ni upua. Ula vale le ia so le tai au ia toi fa fo mai sa fonga anga Samoa sa malulu watu le tai au ia a toi se toi la fonga fono male mautal ne yaso mal fa la lava fa tai ia malo fa tai toi mai le fonga i sta so fo maloina ngole sa kula ia ko fa kula la fo ia le ua kalangol sa ngol ko mai kai Palemene ia la lolo fo ska a kulanga o me fa pengai e ma fa al coffee polan ma fo ang sa el moka ia le ava mal fa lo el moka Samoa ia ai fa kai lo fio ia wa paftai wa ia manatu no fo ia wa talia malangang paftai le sauanga tamatai Palemene ia me se foi o le te le tuanga ia e tātou maua whaamangaloha. O le tiutelea o tō se sila mai al whangwhtelai o le alawa nofo atu, mataputapo i atu, ia matataro atu. E leo ia se malosi anga o le foa o tau whaina ia whaabevesi tātou maota, e whaalangolango atu o tō whiongo taitai o le tuno. E mo o mia o tātou ngā lua whaatasi. Ia o ne tai au ma upu foi o si ne tai au. Ia whaftai o leo sisira le tua i o tō loto whamangalo. I o le nganga fu leo no fua, e leo manatua no fua e vai ina le tātou maota a o whengai mtauru manga. Me lea ia tātou maua loto whamangalo nei aso, ia ma upu fo ina whelafua ia o lea la whatonu whelutusi na ia veseina, whamaumaunga al Palemene, ia ale te talo lava lea, ia i lau whionga le minsta, ia le lava o mana ia saunanga le amtanga ia wa la fo tari ino fautuanga o ava noa le au maua ia sau noi foi le tu ia fai fa vai ma so swani mai le tapuina tili ia fia lava fa longo atu ia o le o talia ia o nai vai ngam muri ia be o to langa ata to mot le winga le fautuanga no fo ia fautange foi le
sa unanga malele te tai o malo o le fionga te mai tai Palemene ia maua pia to mali o tatu mauta ia le nganga le o fo ia ile tau aveina mal te ino tatu fono tu le melo fionga mista ia fa mo mai sa unanga Whaftai. Ia, whaftai te re i rau whionga. Anga fōi ma, whai te fōi se manatu. Paua o lea lau whionga. E reo a ule na whawe vesi. O lea e tali atu, le maa loi tu son whai whawai. E fi e fōringa e, ia aere te ora isi ta. E reo whawe vesi me i stau suta inga. Ia, e reo lea tau wha pula na inisio whai whawai. Tulanga iai, e whaftai, ia, i lau whionga malu whono le tae au. Ia, o le, sau noni sio sui le tulanga o le coverage, ona o le lua se lau, pou, o iai. Mai o le teimi nei, pe lua se lau pou, e se lau mo tupu pou o le tisau, whapera foi le, o le whaun lau whionga whaun talai. Le nganga tonu leo le whainga whaavai le tau a ngai e. Ia, ono le tūlanga tātou te le mana oe. E tofu le network. Ia mana lātou infrastructure. Alo, ia whaile whainga whaavai sa ta otot whainga malo taluai le infrastructure sharing, co-location no whionga. E ta pena luafsutas le ua o mai le luafe lua whalau whionga. I le atoa se furu lima tau a shea mai le lua se lau. Ono le nei lau whionga whonga talai, si le foile, whainga malo, ia e ta pena ilan whainga whaavai mo le no mana. O le nei lau whionga le, tūlanga iai. O tele na o mai o tātou tangata i Apia. Ia, o tele e na tūlanga i whale a lupo, ta sial tau lo tūwai. Ia, mai manu tua oi nai sa tau e whapena. O le ngā, o le whainga whaavai o lo tau nau e whainga malo. Ia feso soani whainga malo. Ia, i tātou service providers. Ile tūlanga le nā. Nai whainga whaavai la iti. Ai, moni, ulo o le leile tūlanga o le teknolosi, mo le tūlanga wapena. A le sustainability lau whionga. Mai se fo i tūlanga o tātou service provider. Ulo o anga i whapena le sila. Ia, al whainga malo. Lau whionga le whongtalai, ia, ona mai leile tau. Ia, lau whionga o le tūlanga manino le nā. Ia, i le nei vai tau, le tau amataina o. Le whatoa, le ato se lus full tau sanga, se vanga nār samu tau. O le Vodafone, level lato infrastructure. Le Tiafau, whatoa tau amata. Capital investment nei a tātou service provider. Ia, e le taumwhaia i i tūlanga lea, alo whainga luenga rekirita alo whionga, i le competition lea pe ona silsila iai. Ai a silsila i le au te lenga o le whao ngā lea tu, lo te leile malo. Le usage, le tupe maua, ma le tūlanga le te mau ainga, lo te lea o le malo. Pe lo winga lea lau whionga, lo tilo mandino al whainga malo, i le tūlanga lea. Wao lea te lenga o le sector le nei, lo tilo iana tupe maua, mana tupe alu. Te mile nei. O lo tele le tupe mana o mia i mea malo tau ICT. Ai lo tele sana tupe maua. E ala ina na laisene, mo le tūlanga whapena. Le nganga atoa le ala uwhiok. Ina ia ola whatasi. Ola le malo pe o PPP le whape. Ia ola le malo ai sili. Ia ola tātou service provider. Ai sili ai tau mo fia mo tātou tangata. Pe le nganga le ele tūla whai atoa i et whainga malo. Tui tātou service providers, le tūlanga lea. Tau na iaiso na sao. Ia i le vaenga lea. Pe o le, me mani lau whiong, manu o lea mo lea vanu. Le i whaingo whiet pale me o whainga malu. Eo ale teimi le nei, whiu e tau na. Ona o le talitu nungo lau whainga aluanga. Lea o lo tau ma whai he talitu nungo, talitonu le tūlanga lea, nganga i le whainga malu. So sani mo tātou tangata. I le whai mo tātou. Tō whinga o tātou. E pe whapena lau whionga. Le alawa whai maalia e leo iei se swinga tele. Le ae sao noa ua whaalongo i swinga. Ai leo tupu aisa. Loo whainga tā. Tali tonu. Aisa. Le ae o loo sao noa.
Fing fa vai le yo lo ye fing vai le tom fa ya fing fa vai mo le tu yo la nganga le la ufengo le a pena nga luenga ne vai tau tatu mani no PPP partnership with val malo al private sector petai te tilo foi le tu I sao tala fenga relevant contribution a sui yo PPP anga il te mawainga e foi tu pe mau foi yo fa nga luenga foi tu pe tanga la telo la tu foi ye fing fa vai le temi la ufengo la nganga le o anga ia te fa pe le o lo le te otu ma wale sona anga ilumana ila ufenga pe va venale ta penanga le nem tanga lu ina nei fa pe ma ia le aiwa tali a ale le minister la ufenga ia tu lango tato kepo la SNPH network al malo ni no le sa o le to tato kepo lo ia le sile le sona te la ufenga lo ia le tato manatua nga ile tu sai lo il tato tu Samoa nga I fiti ya lo ia voi la male va tu tuila tato ke pozo me to lo fenga we tu al private sector a o le tali manino al private sector ile taude ia nei ile tu Samoa lo fenga vai han il mota male le fa fonga o lo tele o tato clients with titi e lungo le sas ke por ele va tato aja fa esta un tale titi o le tulanga le ile tato tu Samoa han il mota il Palemene le fenga il ministro tu umon matal no wa on neva atina to kepo ele o ilalo lim tanga luengo so tenga o kepo umane o lo ilalo tanga luengo tu lo fenga vo talai le wo umana faile ma so tenga ia le ngata la fa se emele tanga no so tenga ia a ver tanga luengo so tenga ma technical elim tai tai inga nga luenga kepo nei le sila va nga leito wal temele o lo tato fa me fa tuanga tau to mai vapto tato private sector ile va ingol tato kepo a ono no fo tato tanga luenga o le fa mo o le malo male tu yo le sila va nga la ofenga le tato mel PPP le nei mal tu ofenga vo ya ma le lo fenga me sta tu la mai no te tu o mel ton wal na le o le fatu le tato por le faton o ia te whaonga. Il whetuna ingo tauia, ale kalwhengai, o ia whaongai, le pule whaton. Nala na lea na o kalangoa kwa ia ki o e kilo e kau. Ale mele whai, e te talanoa le pule whaton. Ia ngā luele o lato whautua mai oe, e le tau na iai. E kusala po kampangia I whafo. E o iai le leo. Tu la meno fenga minister ya after no usando le fa fonga met pul fatu no tal no e la so to nu ata se mele pule ingo ton kalateli ovvio o la alfa I unga o e con kalateli pe a umana vatu le kepo pe to fo I mal malo pe umana tongi mele tu pesa vatu le pe o isi le va umana tal no ya o lo yel tel tonunga lo fatino la tunga lenga ya atono le te lenga le la ufenga ya ile tu langa ile malo tato SNPH ya sa le le ufenga o le tu langa sai ya no ufenga fo talai tanto network uma falmai leo lo yel network con leo falmai ya tato ya MNRE o ai school connectivity sa fa un tato SNPH do ufenga fo talai ile fatinonga le tula sa responsible ai le tato CSL lo fe ala le lato puleina to ngel malo le seleni ala male lato va ingole o collocation ya sa ye lunga monitor me lato lo fe ngal tulanga nei ai ya sa u fe ina le CSL le va ya so mo o le tato pa ingale nei no vale o le lato finangalo. Lato te prefer ngalu as a private company. O le temi le nao lo tilo malo I le lana technical arm. E toi tilo mai vaenga ia lau fionga fong talai. Awai o lo manino lau fionga.
o lo vai le tu tau to mai whapitoa. Technical. Tono o public sector te bin nei lau whio. Le ala lea ta ile mo le mana onga lea. I sia se au peita. I le te lia sia se au lau whio. Le foi la lau tiu sila il malo. Ina ia to tiu tilo vai ngai. O le tulanga pe no foi au mai ton lem sit le. Na o le management au mai. Awa le telo tu pe mau ole. O le tatou SMPH. Ia ele o maua le tanga luenga ele o vea ma return o tanga luenga I langa pache. Le ala le lau whionga, le sa fai ele fai ingo le cabinet. Nan toe wha manino le mai. Ia ona toe avero outsource le tūlanga o le managinga ma le vainga. A o le pule inga le le, nalo le malo. Peita il teimi tua nai. Ia. Ile I manino le tūlanga ta oto ile revenue. Tupe maua. Ale tato SMPH il teimi le nai. I fa pau ia nai mea laiti pe ana fai atu o monta oto le lei ana nai mea laiti sile le te lenga tu pe maua tu pe alu ia ale tanto malo ia le tato ta inga digital TV la ofenga ia le tele ia tono leo manino tulanga ia fa pena fo tulanga lo talia fa nga malo mar kapineta ia le malienga le o le malienga na fai le tai avatu fulile le laisene tulanga o le fesi la me tu pupa uma luz futo sanga o le laisene ia tai pe au wala vo ia ni tu no fafo luz futo sanga tole tu fafo il tu pe ama e tu fo I mai asetan malo fa o au nanga nei sota inga e le te tau ona matu e tau ana il saul malo tu e sia ina ia tu mau sota inga I so se tafole tu no la fen Starlink o lo sila ia ile lo talia le lato application tulanga I o lo tapu nei taimi ia no tulanga masan a lo sila ele whainga malo ia I diava no pia mai ona uia lei alo le tulafon ia pe ona sau no ia niso ia pe o lau te lenga lai lau whionga mo le te lenga whaftai ia ile lau whionga le whungutalai pa I o le mauta ia mai se foi whionga komiti ia mo le sao ia o le neim tanga luenga mlangang whaalalu ma mir fondo Malo, sao no lo fiong al minsta. Tu le mai lo fiong te telefono o waanga watina SS. Mo le lafo au li pote lua. Aftai mo le avanoa. Lo fiong al fiong ftalai. O le fatu le lafo. Na ia fa mauni al fono wao. Le tasi. Pepa Palemene lua olua tolu. Numero se lau lua tasi. Le pote al komito waanga watina SS. Le pepa Palemene lua olua tas e lua olua numero 5 ma le pepa Palemene lua olua tas lua olua numero 3 tas ni poti fal tausanga ale official pura fatonu mo tausanga fal tupe lua o tas iva lua olua ma le lua olua tas ma le lua pepa Palemene lua olua tolu numero se laus fulval I pote komito vaenga atina SS il pepa Palemene lua olua tasi numero se lau tolu suma le vat ma le pepa Palemene lua olua tas lua numero tolu suma le lua I le pote fa al tausanga ale mtanga luenga so tainga fa mtalanga fa tin kolosi mo tausanga fa tupe lua o tasi iva lua olua ma le lua olua tas Palua e le sui malu mai le whanga whale se la, wa pe poi singano numero tasi, e wa pe sui o whale a lupo, siri pura wha maunia lafo e whina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai, wa manu malo le ioe. Ta pala u whionga le te telefono, kumiti o tupe mau, tupe toni mo lafo. Aftai mo la vanoi la o whionga whangawhitalai, o te whātū le lafo. Na ia wha maonia e le whono au au. Le pepa Palemene lua olua tolu, lua olua wha. Numela 5, li potia komite o tupe maua ma tupe tongi. I le pepa Palemene lua olua tolu, numela salau wha lua. Li poti wha tausanga at Palemene o Samoa. Mo le tausanga wha le tupe, lua olua tasi, lua lua. Wha lua, le whionga sui malu, wa singano numero tasi, whale a lupo, wa pe poi wha salanga numero lua, siri pula fa maunia lafo e fina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai.
ua manu malo le io ta pala fu ngan staff so tenga mo la La fiona fa talai o te whaatu le lafo. Ina i wha maonia at whanau o tali al malo i whautuanga al komiti, o vaenga o tina ese mal komiti, o tupe maua am tupe tonga. kalua fiona le minsta o talonga va pe fo su malo pala lupo sili por fa maonia la fo e fina ngalo esa no male io au ese le ai ua manu malo le io fa pe por Palemene lu o lu tolu numero se lau maleiva i poter komiti o vaenga tau tamau ainga il pe por Palemene lu o tasi numero fitu mal fitu mal pe por Palemene lu o tasi lu o numero sumal valu li poti fal tausanga al falaptonga susuenga fa sainisi Samoa mo tausanga fal tupe lu o tasiva lu o mal lu o tasi fa pu tasi pe por Palemene lu o tolu lu o fa numero lu sumal tasi tali al malo il pe por Palemene lu o tolu numero selau maleiva 5 pe por Palemene lu o tolu numero selau 5 survalu li poter komiti o vaenga tau tamau ainga il pe por Palemene lu o tolu numero valsu maleiva li poti fal tausanga al falaptonga susuenga fa sainisi Samoa mo le tausanga fal tupe lu o tasi lu o lua 5 puiputasi pe por Palemene lu o tolu lu o fa numero 1 sumal fa tali al malo pe por Palemene lu o tolu numero selau 5 sumal valu ia tulai mai lo venga te telefono o le komiti o vaenga tau tamau ainga Fatalo foi lau fionga le fong fitalai fatalo fo ile pa ia ile Palemene o Samoa foi o fa fonga mai se foi ile tu vai le fa lulunga mtanga luenga fa la tonga tu moti of telo fionga fong fitalai ma lo foi ile to tai na tuai lau fionga e tua whaasanga mau iai nā menawe malilipi tia longo iai. Ia, le to au manunu o le Palemene o Samoa. Ai wau tu lai lau fionga le whangwhitalai o te whaatu le lafo. Ina ia whautangia e le fono au au li po tia lua ale komiti o le vaenga tau le ta mau ainga. O loo tu uina atuai ana saili linga, whautuanga, mai unga fono. Palua, e sui mamalu, mai whasal angan numero lua, ma le sui o ngangai whamaunga, numero lua fisili pura fa mauni lafo o e fina ngalo e sa no male io au ese le ai wa manu malo le io ta palo fionga mi sta fa la tonga so ang fa sainisi Samoa Lau fionga fong fitalai o te whātu le lafo. Nei e whautangia fono au tali al malo. E whātau i whautuanga li poti e lua al komiti o le vaenga tau tamau ainga. Palua fionga mi sta ngalo tele fa pea le sui palmia mi sta sui fu malo roina sili para fa mauni le lafo o e fina ngalo e sa no male io au ese le ai ua manu malo le io ia le mai fa tangia li poti e lua al komiti fa pea fu itali al malo fa tuanga al komiti ia o yen monatu ia le ngalo tato nu tato te malo lo taiao o le amatalia le tato fela fo inga pe tato te liu mai le malo longa taiao pa tati ese ngaluenga al fonoao mo le malo longa masani o taiao Ua whaalia le tamaitai whaamasino o le whaamasino ngā whaitu malu. Papali ia lala toa rosela papali i le whao ngā sese leo awalo tu la fono e tu ina tuai mata upu ilu mal whaamasino ngā. O le mata upu e awhieni ali ise tu alua mai tu fulele. Leo lo omoli ele leo sta i o le whai ungal whaamasino ngā whanua masua wha lua fe maleiva. Ina i o ese mal whanua lo fina wai. O le leo sta i o lea whai unga na mafuai molianga mal tau sanga leo. Mo se poloa inga e ave ese ila ua nei mai le whanua. Pe taina sau noa le tamaitai whaamasino, e le mawhaiona tu e whai se poloa inga le tu mau al whaamasinonga, i lungo se whai unga mau tu, po le final decision al whaamasinonga ua mai au na whai. O le isi tu na la ngai le tamaitai whaamasino,
O ila ua loo whaasanga i le talosanga mo se polo a ingai ave ese ai mai le whanua. E le iau fia ila ua le whaamasinongo le lua fe maleiva, lea iai lea whaiunga. Na tama whai atu le tua leo leo e tō lau aso ma tausanga, o whaiunga le whaamasinongo whanua masuafa i le nei whanua, mai le tausanga e lua fe malefitu, lua fe maleiva, lua fe sefultolu, ma le lua fe sefululima. Pe taina ta ue papali i, e lea whaina po le ale tausanga na whai ai e whaamasinonga ma whaiunga. Ai o le sila al whaamasinonga, e le toe whai se isi polo a inga i lungo se whaiunga al whaamasinonga, ai mai se ai ele i ai e wa molia i le iloilonga le mata upo le whanua o lo fina wai le luafe maliva. Na whamanino fo ele tamaitai whaamasino, sa te tauna talosanga atu le tua leo leo mo se polo a inga e whaamalosi ai, le whaiunga le whaamasinonga, po le enforcement ora. Ma a whai e whai le talosanga, e te tauna sila le i molianga e whaasanga i e wa molia, ai mai se lava le tūlanga e le ia afia i la ua i tawa lumanga le whaamasinonga i le luafe maleiva, lea i lea whaiunga. Ua tolo pole mata upu, ai tu ule avanua e to e whai e suinga i molianga a le tua leo leo. Ua pasia le Palemene te unga le tū la fono whai ngā pālota lua fe se fulu maleiva. Mai se fulu baluma sina watu ina atu i le ofisa o whai ngā pālota, e tā pena i e suinga, ai le i o le whai ngā pālota tele i le tausanga i lua fe lua ono. O suinga te tele o le ave esea leo i ngō tangata pālota wa Mulinu'u. Ma wa le te tau ona toe iai, ma le mawhai e tangata pālota i Samoa mai atu nuu mamau, ona le stala mai e whaonga ifsota inga i interneti. E tele ni popolenga sa whaalia e sui whai pule sa launga i le atu la fono, e au fie le pupu o le taimi o le a whaatino i e suinga, o le taunga tālo na whaatinonga, ma le ona pulea mai e Samoa o lo alala i whafo le atu nuu, e ala i sui o le a filfilia le Palemene pe a mawhaiona le stala, ma pālota tangata anu Samoa mai whafo. Pe taina whaalia le minista o whai ngā pālota, Whaualo Harry Schuster, e wia mawhaiona le stala tangata anu Samoa i whafo ato Samoa, ai o le tula fono lo wha mamawhai le nofuanga sa nofo le tangata pālota i le whaitaunga le whaitau au whai o le atu nuu taluai. O lona winga, e le te tauna sa ona atu ngalu le manatu i le ono to atele o tangata Samoa i whafo, ma le popolenga i le ono pulea mai whafo le atu nuu, e ala i sui o lona Palemene ma se whai ngā malo e ono tula i mai le lumanai. O suinga, e whato ama whaiona o file suafo se tangata i te tonu le lisi o tangata pālota, pe a whai e umona le stala i lunga le upenga o sota inga, ma whaatino le pueina o ata ona tamatama i lima i se fulu ma lona ata. Mao i tui e mo o mia le malanga mai e whaatino i te tonu Samoa, whato ama whaiona ato atua le stala, ma tuina atua i le ingoa i te tonu le lisi o tangata pālota. O le isi fo i tu tāua, o le whaamautua i le stala fo o le a whai nei, le avese o tangata pālota le ni o lato so tanga i tū malo, le ana pālota i taluai. Whaalia le tamaita i Palemia, ua te tau le nei whainga, ona i le te tau ona i eini whaale e tonu le whiriwhiringa o sui o le Palemene, ma se whainga malo e tūla i mai le whainga pālota o lo loma nei le luafe lua ono. Ua tau tino i le sa avea ma Palemia, le susunga tu i la epasa i le malia le ngaoi. Sa iei whaale e tonu le tūla fono whainga pālota luafe se fuluiva, le ana pasi e le Palemene ma whaafo e le whainga pālota o le luafe lua tasi. Na matua vevesi le Palemene i whina ua le neitu la fono, ma ona suinga na whaia e le whainga malo le HRPP, ono le tutusa o le whainga o tangata pālota i Apia ma tangata pālota i Savai, ma nuu mautua. O ia whaale e tonu e au fia i le a fia tele o tangata pālota, ono le whio mai whainga malanga va ai Savai i le aso le pālota i le luafe lua tasi, ono ua whaasa e tu la fono le pālota atu i no fuanga whapitua, le sa maasani o na ia i Apia. Na whawhetaitu i la epa le whainga malo wa iei nei, ono wala tautu e suia le atu la fono, le wato e te tala i le pālota mai no fuanga whapitoa, mo le to e tau malanga mamawa i tangata e pālota i lo lato i tu malo i Savai manu uitua. Whaali e tu i la epa, i le launga whaai o le taitai o le tua ngai i teu teu ngor tu la fono whainga pālota lua fe lua wha, o suinga na whaiela na whainga malo, ona sa whaalongo i leo tangata. Na whaali e tu i la epa o nisi o nei suinga, na whaiele vaivaenga i tu malo pālota, na sao mai ele fionga tuala i Josefo Bonifacio le sui Palemia. Na vaveo na tu lai tuala mate ena lea la fonga mai e whaalia i atu i la epa, e le fia tautala i le tele o whaale tonu na whai e tu i la epa, malana tu la fono lea na o lawe le maasina o se tema o fesui ai, ai tapuni le lisi o tangata pālota ia o ke topa, ai o aperila le whainga pālota tele. Whaali e tu i la epa i le i whaia nei suinga, ina ia tu e tu lai mai le HRPP i whainga pālota, ai na whai e se anganga le lei,
Mana ia whaalia fo'i, a whai e toe tūla i mele i chai pipi pe a ulia le isi a whetausanga, lātou te toe whai e suinga tala whea ngai, o no whaale tonu le tūla fono na lātou whaatuina mai, lea na lia ele te leo whaale tonu ina wa whaatino le whainga pālo ta tele, lea na pa uele i chai pipi le lua whe lua tasi. O te whasilatu ua, tom te ria nei te manga whono au, whai tu la whono. Natu ua sao i alo le tari ngā sua o nei tai au, mo po whasil ngā malosi e whao wale tātou ngā ruenga. Whaptai le tueran whoai, malo whole on sai tātou mauta. E whatati ese tātou tau manga mo le malo longa tai au, ua mai a whautangia li poti e lua al komiti, on vaenga tau te mau ainga whapea fu italian malo, tu sol whasolonga, o tātou irilonga. Ia, mai i teimine nei, ia, ua, ono tātou lipoti o maia, ia, leo tātou sauni atu mo isi tātou lipoti lua. Ia, ma la non nei mo stasio sui fi saunoi lipoti komiti, whapea italian malo. Ia, lo mero whionga te teire tuangai. Lo whionga i le whongtalai te tule atu mna ngā whaalalo. Mole atu le whamalo, leo mai a palang au le whaasiri ngā malosi le malu tātou mota nei. Ia, malo whaafitai. O no tula i atu e ripoti nei e lua. O te mole atu le whamalo le minsta whape foi le te whono o le committee o pulenga o le SROS po o le whalesu ele nei ia whape foi le committee o Palemene sa latou whaia le sairilinga. Ma mai ein whautuanga tau tele mai o te langalangoina ia whautuanga. Mo le whaalele atili o lea fo i tū le tātou malo. E eina i tū tāua e fio o iei se whamtalanga. Sa iei le tātou
Fale su e fo I whapea sa I momoa. E le tausanga e a whiwsalau whitsafuru. Mai sa I alafua. Le alafua laboratory. Mai te lea le onga sa maua mai ai. E le fale su le na. Sa whafoe e Dr. Pedrana. Ma o ina. Na tātou mwhai ai o na maua nisi o loa. Fou e ngausi atu Samoa. E iai le pepe. Ua mawhai o na umi o na teo mau. Ai o le leipel ta mafa. O ina foi lan ngausi a matai le luau. Tu apa. El temi lelo o whianga le Fonotaga. Na iai foi ma pepe ma mea whapena aisi o tunu. Tai pe o Malaysia ma Filipina. Alu atu loa le tātou apa pepe e. Le ai ma se apa pepe a nā tunu un toa taunia. Na tātou wa. Taluai la le formula le ua maua. Ia. Sa ola I fo I la le whale pepe le nei sa tui tau fusi. Tele tangata whai ngā luenga sa ngā lue ai. A le mea wa tupu. Ua whasala lau e Pedrana ia le formula. Ia le awala. Whasaya nesi o le mwhaiai on tong fiti le pepe. O I nālan sala lau atuai isi atunu. E lua la mena tupu. Ua le ngata I na ngaoi isi atunu le upu pepe. Awa ngaoi ma le whaonga ma le formula. Le langa I un kapungi e ka ko pepe. Ua le kauria. Ia ua fiu fo tātou e te atu. A la mea ua whaingoai ia pepe ia apa ia a mai o Malaysia ma Filipina o le pepe. Ua lātou o vea le upu. O le tulanga na e le I mawhai o na ngalo ia I tātou. Na alpauleo le awala, ma le nganga tonua leo le sros, o le whalesu leo. Paua leo le awala, e mawhai o na tātou alofiai, ia tula whono ma aki kele ma le malolosia New Zealand ma Australia. Quarantine regulations. E tau fia ele ur whale atu o tātou o loe avi whafo, le avatu mata, talo, ulu, mango, fruits. Whai mai o le iai le mol meo le o le afo I o le lango I te tonu o tātou. O le lango vili ebla e le lango tui. E le lana te le ina le vei tātou mea. Ma al mafo whangolina lea e whawai ato ai. Ia le mafo whangol whatu ele sros. O nei tātou mela na maua I le taimi o Pedrana. Na iai ia le tātou pepe. Mawai ma le tātou whangu fo I lea sosi wheu. E pe nao Samoa na mawai, whang sosi le na. Whang sosi tamato wheu. Mai o le lalolangi le tātou te iai. E lua I tua I ngā tunu. Whatulanga ai le lalolangi. O tunu e whalangolango ia lato tupe maua. Mai e mo meo o fua whatoanga. Matunu e whalangolango I o loa ngausi e leo ni fua whatoanga. E taipe o
Japani na o le 4% o le ele Japani mwhai o na o laini mea. A o le si valus fulu 1%. Papa, maunga, ana mai lole vatu ia minerale i Australia, whawaia la tō o lola whapea. O le mena le lea na tā wai le whalesu e lea. Tātou tau mwhai, e toi fo i melen tupu e le taimi e Pedrana. Le lan whatua i lole o le tātou SROS. Na matata pena atu i le luafi ma le lima. Ai wha mautu le tulafono i le luafi ma le ono. Na tātou au mai ai ma whale, Dr. Whale, mai Australia. O la fo i wha Lulu iai le si laboratory Australia. E wha Lulu i amatalia le tātou whalesu e lea. O le si tu tāu o le whalesu e nei. O mau ai mga luenga. Tātou whanau scientist. Ma tāu fia i ma leo atu i whafo. Le lau mo le avanoa ngā lulu e Samoa nei. O le ala mele na tupu. Tātou te ngā osi ai o loa. E le oni o loa e ave mata i whafo. E mawhai ai on tātou te tātou alofia tu la fono ia ma mawhatele o le mo tātou exports. Ia le lana mawhai reo na maua tātou whlaumata mai le ulu. Maua le swau kukai tā mawha mai le avoka. Maua le whisky e whai mai le talo, e au ngai le talo susu. Ia le whai mai ai Malesi mo meo le whuru ai ia ao mai siama. Mai la whai sa ma whawina mai si o loa. Le taim nei la pe ona mai li poti. Le fo e whanga solo la tau suenga i laula au fo. I le nganga a mawhai ona la tau maua ni la au fo i Samoa nei. E mawhai ai ona tinei al kanesa maisi mai leanga. Ia o se tu taua le mo tātou whale sue. Le fo i lae o tātou i loa. E lua ia la awia wa tele ina whao ngā. E whale su e whapen nei. Leo lo o mixa isi whala au. O le esi. Ia whapea fo e male sasalapa. E te le malosi o lo iai le malosi. E whatau te atuai i le kanesa. O le whawhitauli le mai lipoti. O le tulanga fo i le maua pēr o lato seleni. Whaawa waia lato suenga. O na sa iai le mawhauwhaunga. A maua mai lato i a familia o ngau singo le mea ma le mea. O na tu atu lole e le tātou au whai business. E o lato e whatino. Ia e mau maisin tātou te mai komesi. Peita iane. E tu atu e tātou whai business. E whewhi whai tātou whai business. E whai le melea. E manatu latou e iai le. E ono awhiaia latou business i pe a whai atu ai le. Le whai lasa iai resi mawhauwhaunga. E o e maini nā i masini. Ngā osia ia e latou i a oloia. Ai whatu sina tamai company. Ale Sroslava ia.
E lato te ngau sia mea mfata watu. Ma wai le se leni. E whaawa wai pēr ia lato ngā lunga whai. Le foi lau te vai atu. O le sa wai le committee. Whautua mai le committee. Le tūlanga. E whaawau whatala noanga. Ma le official tupe. Ma whaalapotonga i whafua mo so sani. Mo le whaalapotonga le nei. Tau tupe. Sa wai foi o whaasalau mai le general. Medical General Lalangi. Ia leisi fo ia tātou Chinese ila Sross. Ono sa ngā luenga tele na ia whaia. Ma avatua i whafo le to mai lea. O lea fo ia mutua te lea le malosi lea lo ia i tātou tangata. E whai Yesu e suenga, e mau se mea mtau tia le melna, o le Saul General International, o mo meo tangata ua maua e la to suenga, e sawai male tato, malesi tato scientisi ia, i ngā luenga o lo whaifo ia, whataua e mene o vai la au. Mai au te whamalo i le minsta male a fo e lato committee. E tau ona malosi le langolango. Ona o i tonua. E whalangolango i aile tātua tunu. So se atu nua e whalangolango i mo meo whatuanga e le sawa. Ia le ati na e o lato te mau ai ngai sea. Waipule e sea mai lalolangi tau o loa. A o Mulinu'u e whaia la tō, mga osia la tō o loa whapea. E pule la tō tau o la tō o loa. O le mafuanga le nā, le tātou te mate tui nai pēr. E Mulinu'u e pe o ko le saute. Ia, tai pe o Singapore. Mulinu'u la hiti umanei. Ai umkua mawa e le la tō te mawai. Ai sea. Leanga SML whalangolango iai. E leo whalangolango tasi. E tūlanga o loa mai whatoanga. Leo whionga le whongtalai. Whaiwa tūla o whamalo le komiti. Whamalo ngā lulue. Ia whamalo fo i lau tū whatoanga. Whai pēr mo leuna ia. O lea fo i whalapotonga al tātou malo. Alo, tau noa. Lau whionga le, te le tua ngai. Ti loa fia malama mea whautuanga tā ua. Le saunuanga le te le tua ngai. No le tala noi whinga whawai, sa whawai. Iau te loa o le sisi manatu le tū o le wa atoa me uma. Saunuanga te le tua ngai. Oi, se tūlai mari sui o sa whatatu matasi. Te leo whiranga mali le saunuanga te le tua ngai. Le o lea whawhatai leo whionga whawhitale. O matuai o malia, manianga whanau. Paua lea leo whionga whawhitale. E walua le so na fio tula I lunga e falua ina ia matou I meia ta o e fo e pasia I fo ile matou te fono o le matou committee ia tina eses o te fiu e tua na alu mal nei taia pe te ise me te le o fia ile o fio ngal fo fitalai le ngana le e lango le matou committee mana fa lolo te fa marulu atu sa le ia Diwa ver ku mai vai mo me wa le kepa fu le kula. A o le la fai mo kepa tu le tula. Wa fitai maloa. Ia. Whionga fono pu ua semana. Ia. Ona le sa no le te nei tu va nga la mataino sos. Au te fialu e li potile te mila tamai. Va vea la whionga va fitai mo le. Ia, sa no. Tai le whionga il minister me se committee. Ta tonu ta se nemi tanga luenga talo no so Palemene te la unga ia to sang umo. E lei pe sa no le tai o netu. I mafo anga mal whawaina ma tua tala whea ngai. Ai o I la matanga la sa o whautua hina le matanga luenga. I se mele ta o commercial division. Se la ko vaanga fo I tilo I tau. O products ia po mea ia fia fatino. Awa o le mele tula I mai.
e alu le taimi atoa le whaingo se mea fo lele se product pole so enga se mea fo lele tino mai pe fala mata pata mei ai mai ane e festa muta ela sa ela fo tuanga na vai tau e kilo fo lele se feasibility study fo lele se mea tau ole nei a me tino le afa ole a fufuina ina ia mafai ona fai e mai e hui en fai ona atia e mau ese ta ese atina tele tunu tatu tunu fa ngai mene pe na tatu tal no fala mata ia o monen fai fala mata ia kol su sengen ka o fala makale mai fiki ia ele fai nga meter ka o fala mata le tatu ia alona alisi me o fala mata le wa mo fa fia fa ko o il stros ia so ka ko fo ai iskongi ma me mo fa pena sa ko kai ai manguki uki ar tala mai ele whainga hou le mau le whala mata. E kauanga mo mies whala maka lea hoi lea mai whafu. E wha atu oto ai pe aku kai mea ai. O le la sa awe whautuanga. E le tira i mea ia. E no mai le whisky lea al talo. Ka ko fia umma. A leo te mana tua na i wha mau maunga la ulaunga le aso lea. E mea lea na wakatel whautuanga. E wha fefea na mai tatu whisky nei. Fa tau le tau ne to iti lua se lauta ala le tau. E oi lai fa tau. Oi fa tau. Ai le leile le nganga fai ai. Pe le fai la ona fai se mea hole le fai ngofia ona tau lia ma affordable e mo tangata. Fa lau teli fafo. O le atatu te ilo, awa ele se la tala na ma inua ma malo au le sifa. Uma le leia le fanu mai nguma le mas fa longa. Ia ale mo ngol kala wa no fa ele pese whisky pese likiu ale taste le mea ol mela le ele fe ngol mista male ele la ngol ngoina tele tatom tanga lenga oi ele yo oi lesi ngale lua ia vaanga e mua na pa u ia te au na watu fa me senga ni fe ngoia mata elinga pel nato fonti le uso fo ia lo lan tautua man lon sao ele tatu atu nu tele mtanga lunga ia me so le tu nei le malo ia o lo ngalu e al mato filo inga muli ia me usu sa ave fo e o manatu ia il komito tupi ai me se la le fia inga le na faita lo nei ia o le amaya le research division ale fato anga ia sa o tu la fo le taimi ma so o vai o tele awai e ese al so engar to ngar tal ese su engar fa ngar tal ala afinu mia ia ngalu fatino ngalu fai sa ia lo tal tonu ta tia pele research fa to anga tasi le metele ta to le ivitu ho le ta tu tal no pe e lo fa to anga e o lo fa to anga inu ul mena amata mai ai ala fasili la lo fi ngal mista male ta ngalu ala la se tala ta mai swinga le fai o le a fai o nai le ia fa wa we pe a fai ele o le ia ele o me o ma fa pe ta tu fai a tele me ta tu fa ta ia pe le o intention la vai ma le nganga ile a fai to le ia to fa fo il mena ia manu ia tele le so afta Alo, vai ngale fo vetalai pe mo ja. Se tu le mai na le chata o lo so fa. Ia fa mo ski. Mo vole vandoi. Ja. Tu la ia toi male. Ha tele mal falo. Sa o le ta o lo ngo sa ma. Ta ma fai la. Ia na wa o tele ino i se whisky ta mo fi. E na o le mole pulu le pulu te. Te ino. O yo le o mo la vandoa. Au mo fa mo e pe ona. Ta mo fai atu le usa fai pule. O le ngaluenga le slos. Faftai atu ai le fionga le minsta. O lo fa wau. O se au onanga pito sili o ni tau. I le suenga fa scientisi la au mo le vau. A o le fa tau ngai fafu. E o mea lava na tangatai. A le me pito sili o ni tau e te au. O lae ua available. I te tono se o tātou atunu. Mele faftai atu ai lo fionga minsta e mesele.
whionga te fono. E le whaau o lea o ngatau. Tau o tele, ia le o mai o tangata, o lai ele, le au manga. Ia au le whaatau mala itu, ia o le mea nā tangata whai. Ia malanga ngai, tu mo whalolo lo whanu. Alo, Whionga le talai. Malo sa no. Whionga le talai. Tule mai tui o le whanga whalase la? Ia, tūlai ia tu foile, nei tūlai. Ona le ua, tā ua ele, sui o whaleata lua. Tūlanga peo nei le wisti. Ia, a whaleata tolu. A le sa mātou tofo la tau mai nei ele. Le wisti lea. E le whaaleanga ina le tūlanga peo nei. O le tua mana ia. O le matua le ia, toe mana ia. E leo se anganga e whaina ia tua o nā fwile. Al mana e tal noa. Leo le anganga nā leile. A whai wale o te ila ia. Ia le ala. Leo tau o ona lo tino. Manuel Fontang. Ia, alo, paftai. Ia. Sui vai mungon bertas. Yo e. E leo family ina lo finangalo. Le yo le whatau o le au ngau le li poti le komiti. Sauno. Mo le lengang whaftai le whionga le minsta. Ia e me se fwere minsta langolango. Te fono fo yo le komiti. E me se fwere lengang whaftai te fono le board le stros mo le komiti whafwe. E mo le lengang whaftai o no tasine yo tangal wenga le malolo whionga whangtarai o le. Te leo tamali i o le atunu o lo. Whaingal wenga ai le maurulunga o whairunga o lo iai. I mo le lengang whaftai le neitu malolo. I whafwe. A le talo sanga le o whionga le minsta. Ona o le tūlanga le sasa no i fwoi nisui o ne sui. I le tūlanga le whamatu i nātu o le whisky ma le whalau mata. I le isi me toi o i langa lewa. Ai pesa i le angangai pena le whatino a le stros. I na tumele le malo e sue poila tu whatinonga. A le pōlenga lau whionga whangtalai o le nesui. Ona e mai tau whele li poti pe e ono sfutasi la au sa whae sue enga le mtanga luenga. I e le o pose lilo le tato atunu a la tualeo. Wa le lei foi le lau sasalapa i saka, le lau wesi wa saka. Ia pi whapena e o le fia o tangata i tūlanga i le mana o mio ngase. Ia ai pōlenga o lo sui, e mana ia se whai ni whai loa. Ia o lo inu ai le lau wesi, saka le lau wesi inu. Whapena foi le la au le ta o le monavi, lo inu a. Ia ai pe o le anganga le nā lau whionga le minstama le komiti. Ia mai ni la au pasia mai le tatou whalapu di patonga e inu ai. Ia wā ia, se tu lo le mota ne, paia inga lona sifulu ono. Na pasia ai le leo le la au leo le mona vi. Ia o la lau te inu e ale teimile nei. Ia ai o te leiloa po le ale le afianga. O nisi fua tangata ua, to te tia uma lau o isi la au o inu pe a whapea e latu, whai mai se tau la sea e malosi lau mai le lau whapea na i o saka. Ia e pio le nganga lau whionga le minsta ina ia whalau i loa e tatou matanga luenga. Lau la au a pasia alo ia mai tatou matanga luenga e whaatino aisi o tatou atunu. Ia e mwoli le nganga whaftai pauna le mea ua tula e tuai le neisui whaatau ino le lipoti. Ia mai langolango ina le lipoti ale komiti o pene le mota lau whionga whangtalai. Tai, malo, sao noa, malo. Ia, whangtalai. Sui whala taipta. Samta. Ia, pupu ase mana tu ni tu malo. E wat furfa malo le whionga minsta. Ia, me se o le pulisili ma le pulenga ma le tātou whalapo tonga le sros. E whapea foi le te whono ma le komite ana le lipoti. E whataua nei tu malo le tau mawhai e pe whana mau e nisi o saunoanga. Atia e ia tātou o loa mawhai o na ngaosi i Samoa nei. Ia e abe se o tātou whalangolango i o loa mai whafo. Ale e mau atu. E whaisi i taunga tā o mea ngaosi e tātou ia. I le whisky o whalau mata manisi o mea wa umona. Whai Yesu suenga tātou whalapo tonga. E pau asa manatu e whatupu manatu. E tau ona waba air tātou mālopo ani fsoani e mawhai ona fo i e whawhita auri lea. A tonu e tele anisi a wala e peo. O tātou wā tax, duty, maturanga whapena.
E mawhai ona whai e le malo se wha maa venga. Ina ia mawhai ona sau lalo le tau e ngausi ai, ma le se whai vaenga. Ia tonu ai e tango tāre tau le sa au mai la matanga ona e o le tau e ngausi e le whanu e tasi. Ai a tātou tiro le whainga wha business. Whaina tiro le economy of scale. Wal mena e lenga tau ngofie ia isi o lolo mai wafu. Ona e te le scale ia na tui titila le overhead cost te whai ai. A tono nisi a wala ma whai ona fisosoani ai le tātou whaala poptonga, ma rea ngang whaaloan. Alo, whaftai, mo le sao fo i tu so le tatu ripoti. Tu le mera whinga te telefono? E malama ulungalu i le saunoa ngale. Te tai fo i o le tua ngai, e se le mātanga o fie. Tūlanga fo i le tāla anga o le nei fo i poloketi. Ia, se iau o mai le nei taimi. Ia, momoli le nganga o le whaftai. Tō fitu i la tō sa tūtūlai fo i e tu so le nei li poti. Ia, o le tele au sui mamalu fo i e pe una tūlai. Ia, o le tuina mai fo i o fautuanga. Ia, ma lango fo i. Ia, i le li poti e pe una whata. O toi li poti e lua. I luma o le laulau a fono. Ai, momoli ale nganga whaftai. Ia, i la tū fo i sa whaululu i le nei whaala putonga. I la tū fo i ua whai ilangi i le wholaunga. Ia, se iau o mai fo i le tasi fo i o tamali i o le atunu ua whapea fo i o na whamawai ma le tā ngā luenga i au wala wina fo isi ma tā ngā luenga. Ia, ai se ei mai fo i le ua a vea fo i mapule o le wala putonga. E se fo i le matau tia. Ata mamai. I le mai tau ale komiti i lana i loilonga. Ia, mai se fo i o lana asia singa. Tu mati e ale wala putonga le nei. E momoli e ale nganga whaapatai. I le whaama ite mea le lei. Sa a mata ai mawhauwhaunga. O le whaatuina o le nei fo i wala putonga. Whaapatai. O tamali ia to o lua le ai. Tamali i lea le whionga ia seu. Ia mai se fo le tūlai mai o palauli le. Ia fiso. Se le matautia. O mantua ia le tala e whai whale a lili. Se o tama o le tua sivi e whango ngota i tai e lua. Se le matautia o mea o lo. Moli mau a le komiti. Whionga le suita i tai fono. Ia mali mamalu le komiti na asia. Le a ngai luma o mawhauwhaunga ma le poto. A o le mea pito sili o na matangofie. O alo ma whanau. O tamali o le atunu. E le ai ma se pālangi o i tutonu. O mawhauwhaunga nei. Le i tutonu o le whalapitonga nei. Mori ai nganga whaftai. Ia i tamali fo i sa tau avea le nei mta ngā luenga. Ia o se lao fo i e. Ma toi fo i whamaisenga se tasi fo i o tamali o le atunu. Ia na mato mafuta i le o mai mta ngā luenga mua peita. Ia na mato mafutanga muli nei. Wala ua tu ia wale o mai le whionga fo i le fonti. Ai o whatau tori al taimi lia whamawhana le atua. I le whaletua ma le no whaalo. Ia, tu ai o le mafutanga ma le tamā. Ia, mai se fo i se tasi o tamali na sasaa lona poto malona damai o lona malos. Tau tu ai le malo i le mtanga aluenga. O le tūlanga i wisiki, sanitizer, o laula au, lau kuava, lau vi, ta oto uma wha maumaunga. Ai maise, o le tau mawhainga voi le ia le vave voi i le mele o le intellectual knowledge o le, ia male mele o le patent o tātou suenga nei maulo. Lua maia uma o na whatapena. Maia foi na ngā lulu e male whionga i le lo ia sili. Ia whai foi le whautuanga. Ina ia malu pui ia tātou o loa nei matang whainga mtanga luenga.
tula matou se singa mua o se e mai le fionga ia seu tau tia foi le tele o masini tau ngata e le tau ngofie pa wana si sasi o le fionga ia seu na voita matou atu le tonu le lapolo fa ia le testo mene yo le whisky mo yo la tele ala i lungo le laulau lia ta mai pufu ia mo pika so ye fa ye testare ia wa umala na fatulanga mai ia le whisky e tofo ele komiti itai wa uma sa vali mai fa for komiti ai to ama one mo le hansen ita isal mele na tofo komiti io te lo le mela le wo le fa pe ai le ala wale ilo lo go winga ile o se whisky o le hansen ita isal mele sa ai fa tai tele ile mtanga luenga ile tulanga fo ile fati nonga ngaluenga matango fie la tu mato se singa muli nei a wanga lulu ele sila ko bloketi le ole wa tasine fa fita uli ka ko renewable energy mene yo o malsi anga lu le la ole me ole storage a le taimile nei la wanga lulu ai se tasi fo yo tamali yo le tunu e faile le ma e faia nei Samoa ai fai mo meu scrappers wo ngai la ya mata ngo fia iole al fam talanga la na mal komite se lauta usanga le lifespan ole e ola ile malia le moliele nga faftai ia ile tamani fo yo le tunu ia mai se fo yo le tato malo salo se taimi ia ona tali le ole fionga ile minsta ia sau no fo ile tulanga ua fata oto ia ile nga ilu mama nisi poloketi ia ola fa pe ona nga ia ile tatu fa la tonga le nei ai mo moli ale nga fa tai ia tulai mai fo palauli telenga fiso ia mai se fo ni so professor ole fa la tonga ia mo pelo to lo tele ia langolang sua fo ile fionga minsta ia wa fo ile nei fa la tonga taua tato tunu mo fo le nga fa tai ma to committee le fionga suite telefono le fionga ya lautafi ia ile tau selu atu le sui matua o le Palemene ia o tama fo ina mua ia inga o Samoa ia le fionga ya sunga ya lufi ia o lusina ia tu ia matou ia fo tuton ia ula to nei lo tiro ia komiti soli muli vai fo ila la to tofa mana ia fa nga solongo nga lu mo le nga fa tai tau nei ole tai o tato komiti ia ile komiti ia fa malo fo le fionga minsta ia e nga lu nga fo mo mawina ia wale nga lu manuia le mta nga lu nga lo ia ilipoti manuia le fionga minsta ia lo fionga fo fetalai manuia fo no so sama allo fa tai tu le mero fionga fo fetalai fa mo o suio de komiti oi lai mea so ani foi si amato tai fono ia pe ona ta o foi inisio o la un nei tai au ia faftai mo lava noa faftai fo le mato tai fono ia me si foi o sui malu na faalia o la tu finangalo le mato li boti ona o le uta o tu langa fo le patenting po le fa mau le fo le fa tu la fono o mea o ausia le sros lau loa le si matati ale atu titi amaua lau loa lau kuava atu no o le ala la mai le officer lo ia sili ai pe ia mua iai ia sainga ile patentinga le ole afu kusol copyright fo le fainga lau kuava e so angin mai suka mai kangesa le upis ma kulang fa penga ia sa fa maro si au lava ma ku komiki nisi lau la ia kamo fa ia vave fai le sai li ia umange wa kai pe al meren ku pepe ia e kumaro foi le patrana o ke loa o ia de na patentinga le mixing or pepe ia moroa ku pe fa kauro ia asia alua ko malingoa ia ere ku pe sa mo mawai ke o se me ka ua nga foi le ka mo fai le swas ma kulang fa penga ia me sir kulang foi le ka o ke lo ka o nga o le fai mo meu trials foi le
a whailo le mass production. No ngō winga mo kua la umengi mesikere. E foi ngasa ngō iai ade sui o whalakai. Yo ke roa ka kawai foi whāmi whafo i koe ki kai peo o le moko upolu se whāmi. Inga ia ke lele le production. O ke roa foi ngā ora pa ua i lalo ia le kau. Ia ranga mele whi ka konga ngai kamai mea foi, kamai masingi a ngā whai o test. Inga ia wha maongia ma akoa. Ia ngā virole i kua le private sector a peo ngai mea ia e ma ko leanga whaafukai o leo sa ngol ma ko kai fongo ia whaafukai e foi ka mari o ro kai ia re lea whaala konga ia mai se foi o alom whangau Samoa ua whaakupula ia qualifications ua kele doctors le wei ko anga ma ka pe ia nga o le fionga ia whaalere sa makai ia ke mingi ia ko kele wa nga i whai masters ia PhD ia o whaakupula ia foi nga le leo ngim ka nga duenga whaala konga e maranga whaaloa whaafutai Wafkai, alo sa noi. Sui malu committee. Ya lo fiona minister, lo me lo fiona. Haftai lau fionga le pongol fono mo le vanoa. Tu ina tu ai se tali le tatou malo. Ia po ne foi fala po tonga e ala I fautuanga. E me se foi saunonga o pe le mota. Mo le langa haftai le tatou committee. Lau fionga te fono la auto committee mamalu. O no le tau fautuanga le wa mai tatou pepa se lau ni mavalu. Fa tau fautuanga, fa tari le wa watu. Tau pepa se lau maleiva, tolu tau fautuanga, tolu tari wa watu. Tatu wu o le malo, o le lei, o le afai. Ni simela I titi alea e fa pula fa malmalama. Ono le tau o le mele wala ngā tai au nei. La leisi la sanga tau te to e ave iai le sros. O oba ma le sulima tau sanga, talu on whawae, peitai. Le tate ia le level lea, wana o le researcher. A le aunga o le sros. Research and development. Ia, o le la ua iei fufuanga fau ia o whatulanga le tatou whainga malo. Tau lon tatou la atu I leisi la sanga. E ave uma iei tatou susu e ngai e whai. Peo no tō sirfia, e le na o meta o mawha e su e ta. Su e o mairi si o manga. Su e ai le soi fo malo loina. Su e ai ia tūlanga o la autotō. Su e ai ma o loa ngosi. E toi mawaisi o lo fau. Peitai, ua ova ma le sfuru montupu tausanga. E le lopo fe ave ei mea. Pe foi ua saunoa le lai tu o le mota. Tu atu I tua I tatou private sector. O le taimile nei. E le iai ma se tasi. Wana whao ngā ina, formula umana ina whai. E whao ngā, e wha pisinisi. Ai sea, te le o le papa maa le tu mai luma. Awa fo I le na o le whaia susuenga tu mai lo le tu mai, that's the end product. Le ai. Te le o le mea tauna whai. E le whaalango na o le sros. E whaia le mata upul nei, se ia tini. Mua, e whaalango le tūlanga susuenga. A umana maua le product, maua le tūlanga la whatau atu I whafu. Ana le liu mai lole le tatou vai whafo. Foreign Affairs. La tau nei la tau te whaangai ina umatu langa o whiutana inga. E whawhena watu tatou loa nei te tonu o pōta se eisia tunu. O lo iai e whiutana inga whaavau maa lo I le trading, I ina. E talia ia tunu nei tatou loa. O ina fo I o lo fua le pasene. E tau nuu e tatou loa nei. Pea tau nuu I pōta sa le tunu. O lona winga, e matua te lefo I le sao le Foreign Affairs. E tala noa I nai o loa uma nei ufai. E tu atu I le fai to toa. E o I fafo le maketi le fafo. Lona lua, o le trade. O le tele ia o whaaftawa inga, maia inga, matu la fono. Wa uma na tatou fausia, I meta o whaaftawa inga. I le vahama malo I fafo. Peitai. Te lefo I le toa o anā mautu la fono, o whelava sa I soloi. Le batunga o tatou loa e ave e tunu mau.
Pei tai al mawhauwhaunga lea sa whatu le mai teimi nei le sa ta ua fo ina nafi. Tātou tara noa ino. Wa tau na ise tu tino. Se ngai tonu a maoloa au ina tu i whafo. Le uwhana uel tātou Export Authority lea sa ta ua. Me whanu whamtala nafi. Amtala tūranga na o exporter tau whatoanga. Ai o isi exporters. Exporters la o mea tatara no ai whawhena avel tātou whalau matau. It's a product. O umana whai e whaatau atu marketi. E se whailo na tau. E re whaatu sa tusaria mal whalau mata le tātou tara no ai. Whalau mata e aso whai so. O le weed whaile na ma ia paru whai. E ese le level le tātou prime product lea. Tanga ese lo na inga ma le value whaatau. A tango tala. Sala inga tango tala. Langa o ia organic certification ia matulanga ia na tausi tia walanga ngana itanga te fieta ma mafai me organic and gluten free. Le rina mafua no o tatou tau I tūlanga ia ai peo no o tau whaiwha pulpulatu. O mafau whaunga lewa mai nei tono le tatou mta upu ne ngā lue whaatasi le Export Authority, Foreign Affairs, Malae Trade. Ea na mawhailo le na whaingofie le ngosingo a umatu inga o loa nei la ngosi. E le tatou sros. Ia na tua le ia o ia I lato. O lato maua le tupe. O lato maua le sosoani. Ma lato maua uma le angava ma me uma. E whau wa ia tatou o loa nei. Ma ui natu ia turu ma mao. A tonu o se mea fau. Langa o lefa ta tatou tau whatu langa le tu tino. E mauai le awala ave na toi olo I fafo. Wa mai atu mai fafo tela no mai tato Foreign Affairs. Ma to mana miani oka ia vatu. Tela no lo mai trade ngata I na. Al me o ila lo tangata ia te tauna la to lo ala mana mi mai fafo. Ele o all information na ila lo I. E la e tau mawhai atu nei fatu langa le awala fau nei utato fatu langa atu. I le tātou Export Authority. Lātou te ngafa ma mea umatau. So se o loa la tātou tā pena e ave ia tunu I whafu. O le lātou mta whai o ia ki lia le pathway. Ki lia pai o security. Ki lia pai loa sa iti atunu. Whātau ngō fia le tiute pe a enta tātou o loa I tonu o poras. O atunu uma nei e tau mwhai ave ia tātou o loa. Lona lua, le metau health. E nau o tō silfia. Pisi net COVID. Eise mena ave tātou test. E longa whātia tia test. Whatoa ave New Zealand. Whatoa mua maiwa mua COVID. Lal capacity lewa i tātou SROS. Ua mawhaina testi nei. Lewa tau ave nei SROS. Le whale mai lea medicine. O ina. O lewa whae laboratory. E vaa lua. Malemtanga luenga ale soifua maloloi. E whai umai tātou test. Blood test, wa umai situ ngā test DNA, ma mea uma whapena, ina ia mawhai na fsosoani. Ai mai se ai, le tātou tau mawhai le, swala au whaasaina le, vevesi le teimini nei. O le fo e tātia le lafo le manga, le fionga, le minister, o le soifua maloloina, pe wha mata. E mawhaina, whai tātou drug test i nei. O le tali, e mawhai. O mawhai e tanga luenga tusuanga whaasai nisi, o na lātou sa ilia, pēr whapeu salo mea se tasi. E mawhai on whaatulanga ile, tulanga me tau test na. Le mea muli, o le tātou laula au. Sa tau au tango si sila tanga luenga. Ai au fautua iei. Oe a mai information I tātou tau la sea Samoa. E le fau men nei tātou tau lasia Samoa. O lo ieri to mai wha nā tūlam tātou tau lasia Samasani e. Le lātou te ilo uma laula au ese sa tātou whiolam tātou kiwai. A mata I nātu su enga mai o te fie whaari atu. Ia o lo whaso solo pe luma le o ina umo tātou lau ese. E mawhai eina maua lesi kiwa. Herbal kiwa. E anga isa o e so tai malutanga luenga ina ia pasia lele. Aua nei la sia le medicine le protector ele. Ele soifo malolo ina ngase. Ale hepro, it's a natural herb treatment. Le mafuai ona maua le sif so so ni sili mole.
tātou futusenga whasainisi. Leo te lenga lau fionga i le whangwhitalai, au te whaleo ina pēr le nganga whawhitai i le neimtanga luenga. Mai lava i le sa amataina o whailangi fo launga i le te lenga i am tautu, a mo tau lo whale, e tau nu mai le fionga i ati la fono, e tau nu mai le to whai a seu, e tau nu mai nei a fiso, blauli, ia e langona le nganga whawhitai. O mtanga luenga nei pensau no sui, na o tama wha naua le tunu. Mai matua ulangona le nganga whawhitai ono le lato to mai, ngā lulu e wha maoni, ma le tino u, ina ia taulau o le tatou wha moe moe. Wha mai se foi, e tasi fo tamali i a lupa manu, sa tatou ngā lulu e wha tasi. A le au ngā atoa le o le mtanga luenga, e manuia. U whai ula o whionga le whangwhitalai, o le wha moe moe le ua iai, o le development. Ua lava matotoe me tātou te research, ma tātou vai me ua maua, o le teimine nei. Wa taulon tātou tilo i leisi la sanga, ia develop o loa nei uwhai. Na ia maweltama o ainga o tātou atunu. O li whaftai tele lau whionga te whono malau tō komiti. Whaftai molo o manoa. O malo, sao no lau whionga le minsta, mo le ia, wha mamama i nā tiri fo whina ngalo o mauta. Ia walawa tātou whalaputonga o le sros, ia, malo a whaftai mo le atina ina, a me se fo langa i luma. Sula melo whionga te whono, mo le lafo. Lau whionga i le whangwhitalai, o te whaatu le lafo, ina ia whamaunia le whono au le tasi pepa le Palemene lua o lua tolu nu mela se lau maleiva, li poti al komiti o le vaenga tau le tamau ainga, i le pepa le Palemene lua o lua tasi nu mela fitu, sifulu male fitu, ma le pepa le Palemene lua tasi, lua nu mela sifuru male valu, li poti faa le tausanga, ale faa la poti putonga, suenga faa sayanisi a Samoa, mo tausanga faa le tupe lua o sifuru male iwa, lua o, ma le lua o tasi, ma le lua, pepa le Palemene lua tolu, nu mela se lau lima su male valu, li poti al komiti o le vaenga tau le tamau ainga, i le pepa le Palemene lua tolu nu mela valu sifuru male iwa, li poti faa le tausanga, ale faa la poti putonga o suenga faa sayanisi a Samoa, mo le tausanga faa le tupe lua tasi, lua. Halua, ele tu malu ma se twitea, pa pe fo sui fo le alili numero lua, fa sale anga numero lua. Sili po la fama unia lafo i fina ngalo esa no mele yoe. Au ese le ai, ua manu malo le yoe. Ta palo fiongan minsta, mo le lafo. Yongon whangwhitalai o te whātu le lafo i nei whamaunia le Palemene, tadi al tātou malo e mese li poti al komiti o atinai. Halua, fionga le sui Palemia, fa pe fo minsta o ngalu tele, minsta so i fua malo loina, fa pe fo minsta o leo. Sili po la whamaunia lafo i fina ngalo esa no mele yoe. Au ese le ai, ua manu malo le yoe. Ono, pepa Palemene lua tolu, numero selau lua, ripoti al komiti al vaenga tau tamau ainga. I pepa al Palemene lua tasi, numero ono sumale ono, ma le pepa al Palemene lua tolu, numero tosu tasi, ripoti fa tausanga al pulenga o tangata Tiafau mai mua mai papo. A Samoa mo tausanga fa tupe, lua tasiva, ma le lua tasi, ono pui tasi, pepa al Palemene lua tolu, lua fa, numero lua riva, tari al malo, il pepa al Palemene lua tolu, numero selau sumale lua. Fitu, pepa al Palemene lua tolu, numero selau su tolu, li poti al komiti, o le vaenga tau tamau ainga, il pepa al Palemene lua tolu, numero fasu lua. Li poti fa tau sanga mtanga luenga mta up tau vai fafo, ma fa tau inga, ma tau sanga fa tupe, lua tasi. Fitu pui tasi, pepa al Palemene lua tolu, lua fa, numero lua, tari el malo, pepa al Palemene lua tolu, numero selau sumal tolu. Tu le melo whenga te whono o komiti o vaenga tau tamau ainga? Lo whionga le whangwhitalai o te whātū le lafo.
Ina ia whautangia le whono au le poti e lua al komiti o le vaenga tau le tamau ainga. O lo tu ina tuai ana sa ili linga, whautuanga, mai unga whono. Alua sui malu mo sa paitea, wa pia fo sui fo lali numero lua, wa sal anga numero lua. Sili, wa fa maunia lafo e fina ngalo e sa no mali yoe. Au ese le ai, wa manu malo le yoe. O ta pala fionga tu mata i palmia. Lau fionga fionga fitalai, o te fatu le lafo ina ia fautangia e le fono wao. Tari an malo e whaatitau i whautuanga o li poti e lua, a le komiti rwainga tau te mawainga. Kalua, whianga sui palmia. Siri para whamaunia lafo e whina ngalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, o manu malo le ioe. Valu. Pepar Palemene lu oru o lua, lu oru o toru, numero iwa su valu, li poti al komiti o tu la fontu mau. Ta opto whinga palota, ta sanga ma to whinga whaafai, il Pepar Palemene lu oru tasi, numero furu. Ma Pepar Palemene lu oru tasi, lu oru lua, numero fasu valu, li poti fa tausanga al tanga luenga al Palemia, ma kapeneta mo tausanga fa tupe, lu ota siva, lu oru ma lu oru tasi. Valu tasi, Pepar Palemene lu oru toru, lu oru fa, numero ono lua. Tali al malo, il Pepar Palemene lu oru lua, lu oru tolu, numero iwa su malvalu. Iwa. Pepar Palemene lu oru lua, lu oru tolu, numero fasu luono. Li poti al komiti o tu la fontu mau, ta opto whinga palota, ta sangam to whinga whaafai, il Pepar Palemene lu oru tasi, numero se lau tosu maleono. Ma il Pepar Palemene lu oru tasi, lu oru lua, numero tosu riva, li poti fa tausanga, ale official komsina o su whainga, mo tausanga fa tupe lu ota siva, lu oru male lu oru tasi. Iwa puputasi, Pepar Palemene lu oru toru, lu oru fa, numero fitsu valu, tali al malo, il Pepar Palemene lu oru lua, lu oru toru, numero fasu maleono. Se furu. Pepar Palemene lu oru toru, lu oru fa, numero valsu luono, li poti al komiti tu la fontu mau, ta opto whinga palota, ta sanga ma tu whinga whaafai, il Pepar Palemene lu oru toru, lu oru fa, numero sumare lua. Li poti whaltau sanga al komisi, o ngā ruenga al malo, moltau sanga whaltupe, lu oru tasi, lu oru lua. Se furu pui tasi, Pepar Palemene lu oru toru, lu oru fa, numero se lausu luiva. Tali al malo, il Pepar Palemene lu oru toru, lu oru fa, numero valsu maleono. Tu le mero whenga te te whono no komiti o tu la fontu mau, tau to whenga palota. Mori whamalo lau whionga whongwhitalai, whamalo pale whamalo wholau. Lau whionga whongwhitalai o te whātū le lafo. Ina i whautangia le whono au li poti e tolu, al komiti o tu la whono tu mau, o ta upu tau whenga palota. Talo sanga ma tō whinga whaavai, o lo o tu ina tuai ana sa i linga, whautuanga mai unga whono. Paluaina e sui ngā maunga lua, ngā ngaifa maunga lua, whapea whaleata, numero tasi, sili, para whamaunia lafo, e whina ngaro e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta pāra whionga tu matai Palemene? Ua whionga le whongwhitalai o te whaatū le lafo, ina ia whautangia e whono au, tali an malo e whaatatau i whautuanga o le ipoti e tolu, a le komiti o tu la whono tu mau, ma ta upu tau whainga pārota, tārosanga ma tu whinga whaarwhawai. Palua, whionga sui Palemene, minsta whaatuanga, whainga whaiwa, sili, o la whamaunia lafo e whina ngalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia, o leo mai whautangia e whono au li poti e lima. A komiti wha Palemene wha pefo Italia dato malo i whautuanga a komiti. Ia, o leo noa neo sui, ia, mo se, ia, whina ngalo fo e wā tato li poti wha tatia lo loa whono. Oi, ia, malia lau whionga te te ili tua ngai, lenga laua, mumo mai le sā, te mai tai rao.
Ia sui tu mai tai mai. Ia. Lai tu al motu. Ia, aftai lau fiunga le fonga fetalai mo le avanoa. Ia le a faise manatu anga i lipoti le ona le lima tatou lipoti le talno fatas. Ia ai fia faise manatu le lipoti o le mo le pulenga o tangata wha mai mua mai fafo i tausanga ia lua. Lua fe suiva, lua fe lua sfulu. Ia, man lua fe lua sfulu, lua fe lua tasi. O le hanganga i o le whawhetai le komiti. Ia, mo le li poti mai ea, ma le au ili ina a toa o matafa ioi. Ia, o ngā luenga na ausia. Ia, e whapea fo inisi o lu i tau o lo whea ngai ma le tātou ofisa lea po tātou matanga luenga. O le nganga whawhetai, o lea ua maha ua tonua iai i le li poti komiti. Ia, vaenga ia o tātou stimulus package. Lea na avea i la tātou fisosoani i le vaenga ia o whaten malo. Le ta ua le sifulua te simalifitu miliona. Vaenga tupe na tutongi atu. Ia tātou polkalame. Ia e whapea fo i le si miliona whaalawi loa. Ia e tali atua ia whianga o COVID sifuluiva. Ia o le fo i atoe maua mai ai. Manisi fo i fisosoani lona lua. Ia sa fisosoani ai mo tangata whai ngā luenga lea whapea na whamalolo mai ngā luenga i lewa i tau. Ia ono o le whamai o COVID sifuluiva. O lea nganga whawhetai. O lea wa ia tui whautuwanga. Ia o lea e matango fie le tali mai ale. Official tamai te pule. Ia o le tatou official tourisi. Ai mai sea ia tūlanga ia o mea tau tupe. Lea e ia le whautuwanga lona lima lea ina ia whaamauina ma whaamanino ma ni asia singa. Ina ia mautinoa ai o le lei ma mulimulita ia. Ai a inga fisosoani nei al malo. Whawhetai le pūlenga le turisi. Ia mō le tali. Lea ia le tawala mai le tali mai al malo. I lo lato tutuli loa pea. O le au mai o ripoti nei ma li siti. E whaamaonia e whaangaino nei fisosoani. Ia e me se fo le komiti whaafoe. Mō le asia o le whaangaina o nei fisosoani sa abatu ia tātou whaltel malo le vai teime o whea ngai ma whaama. O le anganga whawhetai nei vai tau le si itia o le o tangata whe malanga o le te lei o la mātou mai tau le se senga whaalau i loa wa iai. Le matanga o fio whaalau i loa i whaalau loa ina Samoa. I le neiva i tau i ngā luenga ale. Ale tātou ofisa leo turisi. E le ngata fo i lea. Mai tau wina lamba le whaale leia. O le tele o whaltel malo. E asi atu i ai. Pe ui ai na o nasi asina o sina a whaitu la. Ai o le nganga fia le na. O le toe rebuildinga. O lea i tūtino. Po le vaenga lea o atato atina. Pa wala ofisili le fia fai i le tūlanga li poti le ala o te lenga i o le nganga whawhitai. O le tūlanga le tato paka lea i o i a ele. Le sa halua i le te le utupe. A leo whapea ua whamatu watu ntanga luenga o whatoanga mwhai ngā whaiva. Ia e peo se fesili po o ala le whamui moenga. Lea o le a whai i le paka. Po le a fuafua loa mo ngā luenga, le mata ngā luenga, o whatoanga mwhai ngā whaiva, po le mea o le a tuu ia lātou te whaatino ina, ma whaawa wina, ia fuafuanga, sa fuafua, mo la tātou paka lea i a ele. Ia, manau na lua lawa fionga whongwhitalai, no o mai lela tātou li poti lea o le mata ngā luenga o le mai fafo. Ma whaata wa inga, lua fe lua se fulu, ia lua fe lua se fulu tasi. O le e mai tau atu i whawhetai le
komiti ia ai se foi le tali mai. Ona o le tūlanga lea mai tauina i le matanga luenga lea. E a mai ai ala tau li poti i tausanga uma. Le lava o lato o whainga luenga. Le fo ila wa mai e ia whautuanga. Ia maua ni wha manu ianga. Mō le au whainga luenga. Ina ia mawhai ai o na whaatino i ala tau ngā luenga. E me se vai teime o no lo fia i le tunu. Ini whaalawe lawe ma whaama. Ia e whawhetai. Mai te watu le watali le malo le a sila ia i le tūlanga. O na mātou te mai tau wina fo e mātou. O le whawhita uli lawa lea e whianga i pēa ma le tātou ofisa lea. Ia o le anganga lea o le tūlai. Ia tasi whesiri ma le anganga whawhitai li poti, whawhitai komiti, whawhitai mono mātou a manoa. Alo, sao noi, lau whionga sui. Tamatai mi ala tau sifo, ia whawhitai molo sao, li poti tātou komiti. Tura mel sui o ai maungan mortas. Whionga whangwhtalai e, mole langang whawhitai le vi poti wa o pian mota. Fi whaise manatu mua komiti o vaenga tau le tamau ainga. E mole langang whawhitai te teifono e mesi foi le whaururunga le. O le foi a tanga luenga. Mai mua mai whafo tangata. O nai whautuanga wa mai e watu ese e nganga o na o le whautuanga lua i mua meo tau whainga i mua meo mataanga. E mole langang whawhitai o na ua a whea foi tūlanga i mataanga. Ina ia o le whisili la le tu inatu. Ia ona o le nei foi tu malo tele o mataanga lo i tua maota. Ia ele mawhai o na nga i ai mua meo tu lisi pea. Ia ona leanga o awala. Tu malo ne vai monga tele o le papa i ngala, le papa soifua, le papa whaatoton ngā tamba. Ia o titi atalanga, papa i titi. A whalawalawe ele mawhai na o iai. Ai langa lau ina le tu malo lo whangwhangwhitalai pea whapea lai whai ele. Ele malo e ala mai matanga luenga au wala e o iei mataanga lea lo o i tua o nei foi tu malo e mole lenga whawhitai. Mole whalenga whawhitai nei tu malo le ofisa tu lisi le o pose li le o lo whamanuina pea le nei tu malo lo whangwhangwhitalai i meri o lo awina mai. Ia mau atu whawhia o si o matou whioanga. I mau inei tupe e ngata fo o atu i whioanga. Ia e o fo i alam whanau nei tu malo si siva i teime taunu ele meli ma siva atu i whafo ia sama i teime e siva ia e mau le lua afe le 5 minute e langalango ina le tūlanga le komiti o tamau ainga. Te fono. Luna lua le mole ngang whawhitai le poti o komiti o tūlafon tūmbau. Ia ua le whionga te fono ia e mesi foi komiti ma le whionga tamaitai Palemene. O le whanonoanga o le nei suis fono lau whionga whungtalai. A sisila i le lipoti ma le nei komiti. E pe tolu pe to fasu i ele o saini i le lipoti. E pe whanonoanga na o le maotal nei e tau na saini uma i suis fono wa autasi i mo meo lipoti e tu ina mai. Ia le maua. Ia ele o tele o sui e pe tolu le o saini ai. I lango nei whanonoa nei suis fono po le me te le lipoti po le lango ino le lipoti. A le whautuanga o tu ina mai tau lipoti whautuanga lua. I le tūlanga tu e sila i mo mea declaration form whainale lea tau nuu mai mlai wālele. I leo pose lilo sila fia nei maota a tātou awhio atu New Zealand. I pe tātou atu na le custom ai whawhelo ia tātou. Siaki lau pepa le custom. Na e tu e sauwhela ia piki lau atu. Pau ale mea e leise immigration. Pero mea lei tātou i nei a whio fo i atu nua mauti a latu. O le staff of immigration. In whapena e o whateme tau nuu mai stamp immigration. In toi o mai fuela ia whatoa maua tiute. Ia e pio le nganga le na i le form le whatino. O lo iei whasa moa me whapena. Ia e pio le whautuanga le komiti na ia toi sisila le form. Ia sisila le form lea. A le lei al whatino ina le form lea. E maua o mau tātou tangata e fo i mai tutonu. Ia maisi fo i malanga atu i whafo wai. O le au ngā fo o le form lea. Po le declaration form lea whaatumu. E maua i fo i nisi o tūlanga i o rata ina i o tātou tangata ia le whaina mai lesa mtalanga e o atu i whafo. E o tātou tamā matutua. E mo umala le form le pea whaatino. Ai watu whai maltau sanga nei tu malo. Pele si sila whainga malo i se tasi fo o se wha malu. Ne mawhai fo e o na pio tātou waitua Apia le immigration le taimi e in whawhi tauli ai hendo umai le custom le area le taunu watu.
o le tulang fu e tau atu I fafo telefo nai tu e malanga. Ia e whapena e atu a whasino mai peini mea tiklea I na o ala I el vaenga le Green Lane I ai oisi whapena ia e pio talo nai e watu e le Nate Committee ia olo o le leile le form le wanga nā nisi tutu ungai I le awini I le whautuanga lona lua le nā ia pio nai manatu la iti nai tu inatu I le committee ia malo whala lava lau whionga whongtelai. Nā lo whaftai, alo sa Lau lo. whionga. Ia. E mo sa no. Ia. Ia tu le melo whionga te tu ngai lau tu mai le no de. Sua na lo fino lo. Lau whionga I le whongtelai. Au te tule atu ia au lango tau whainga oma o whai ina ia atili to tele ai ia matupu tangata sis mai. O le atina I pitu tele lea I atina umalawa tu whatas. O maua mai ai le tātou Foreign Reserve. Ia mafsosani fo I le tulanga o le whatupulia o isi pisanisi maisi atina e tangata o mai. Ma whaalua la tupe Samoa nei. E leo se tulanga whaingofie lau whionga. Le amatmata mai o le atina e nei. Leo te manatua. Tau mwhainga sa iai ma manatu sa whaalia. A mata mai le teimi whatu atu to tasi tato. O manatu sa iai. O le atina ele nei o turis. O le atina ele tauna lau le se mai Samoa. O le a whaina e ana tū mana nganu. O le a maitanga te whafo. Ma tūmu Samoa nei. Mātili ai o na anga ilunga le tau o soifuanga. Mai nai ua ina whaiei le tātou le ata. Ma tātou tau vai tau sanga e whi salau fitas. I whaali ngā ata na whai ale I whai Singapore. Ale Pata Conference. Na vele le tātou wata. Ale ngō le ata best kept secret. Le nganga atoa e awalawa I whaaliali sa mo e tunu I whafo. O se mea lilo e te tauno fiufi mana nā a tātou tū ma tātou wanga I whanua. E na te I ua a whaina e le so tele tū ma nuu a tangata o mai e tā whau mai Samoa. Le ua ina tusi mai lesi tangata. Fia whaison whaten malo. Lesi tali. Sau loa le whai business nei mai Amerika. Whatala noa. Ma o mga ao ke kusi mai o hao le retired official. Wa o sau o te whaalu o tupe sa teu. Whaiaisi no te mai whale o te nofo ai mo woti ai I le Pasifika. No tusi mai ai atunu umal Pasifika. Islands. A kasi ale kung ele kaliak o Samoa. Ela nga ulele mai ai silipe aisa. Aisa al menga le kaliak wai. A talil whaururunga ole tatu turis. Sao. No muso te tariatul te le mana o tanga te pe o tau. Ole a whaina tuai, le matu best kept secret. Le whionga whongwhtalai, o whainga tāna sa whawhenga im tātou. A lea ua tamwhai a, wa ngā I lunga I le tamau ainga o Samoa. Ia e maise fōi I le tūlanga, o tangata asea si mai mo mai. O le melea e mauti noa, e tere tanga te fiase si mai. Ai, e iai le whawhitauti. Whawhitauti telea. E le lava mea e whaaluele teimi o le tanga te Samoa nei.
Lona wenga a whai sau, ai le lava ni me whawhiawhia. Ia, e o tai auto e le SM Samoa. O tue ngā tangata na le turisi na a one-day tourist e lea o ngā mo tātou. Tātou te mena o le turisi e sau. A toa le vai aso i Samoa le. O whaaluai le tupen sau maia. Ina e mwhaifoi o na sia tu sa vai. O le mafuanga toa na. Le te lea tātou whatosina i e whai. E la lai on na whai le festival. E whaalau i loai. Ia tātou tūmanga ia le siva o tā mawha. Mea umaia. Whaau le iai ma le tātou atunu. Mama. Wai o mai tangata whioai. O le tala le ave. E piko mama kua Samoa. Nei lo isi atunu o le Pasifika. Me ia tātou tam whai. E whai. E na ia whato sina mai e tangata. Pa umi taimi na nofo ai le. Lau whionga le whong talai. Ma whonga nan whai ai le. Fuafuai fwoi le pakalea e ia ele. O se fuafuanga. E pei fwoi na whai isi atunu. Ia whai ai se whatoanga. O la au SS, flowers SS. A whai e tolu se fulu i tua e ngā aute. I Samoa au mai umai ko e ngā auke SS. E te tō se vaenga. E vaenga o le paka. A whai fo e ieila au manongi. Fo e le whaingo le ito le po. Au maila au manongi na e te tō i e wha manongi ato ai le paka. O se asa ato e vaise si le oli. Au mai ma le oli pe a whai o maua. E ele upo o le maoka ngā oli. Au mai ma le asi. E pei o na si o ai o tātou whale. O le whale la wasi o le asi e manongi. Ko ko mai ia la au manongi ia. E tai pei o na whai i New Zealand i Apani maisi atunu. E ieila tō whatoanga la au whapea. A wakula ia turisi. Kaia loe le manongi ese leia. Ia mawhaini ala tō niala ki tō me whioa iai. Whioa i ta vale, foi e ta vale kapolo. Whioa e tonu. Ma le ano mau mea mwhainu whai iai. Whai iai ma se artificial river i tonu. Pei foi anu whai isi atunu. E mawa e mawhauwhaunga whai iai ma se whaletele. A uma anu whioa ia ni tangata i. E no maile no whanofo ma whailato kofi. E luai se whangupia na ngā osi mai le sros. Ai mai sala mo meo o turisi e o mai i vātitele e o mai. Kau reingi mea o iai. E komo pasi e ka lau uma tātou tangata ia. E le luas fulu eka wa uma o na whau whapitoa. E iei uma la au ese tonu. Ma whawhaunga na lei o na whamaunia mai iu. E na ua o maile lato whawhisili il Pasifika. Pe iei ni poloketi e whiwhai. Na watula ia il poloketi la. Na Samoa talia il poloketi. E la il tulanga la. E o foi la e savai. E me umai e wha aurele iai lo tātou atunu. Dau whionga e le whongtalai. Ano o mai lea e le vai whafua. Le mtanga luenga le vai whafua. E iai le tātou ia whatuna inga, whai mamalo I whawha pe Australia. Whaula tō whale lei, mai Australia le tūlanga whau ai whoi le tātou hai komisi Australia. Toi titi ato le luas fulu tausanga.
o tūtua le tātou whaswhanua e Canberra, le whaia, e mafuanga. O le ala wala e o whafsili. O te whia whasili atu. I le tūlanga le whasalau e ka lea tātou maua. O whasalalau mai whatala noanga senate i tutuila. O lea ua toa atu le tātou malo. Lea i masesi o ilo le mea. O te whia whafsili. Se amaina se whaamamana manga. Po o se tūlanga whapea lea ua whai. Ina ia manino ai lo tātou atino. Manino ai fōi a Miliku Samoa. Manino ai fōi whalariri. O la tūtua mota ia. E ala on tāwe a tāu mele lau whionga. E leanga ua levang whawhenga ia mpurwhanga. I mea tau whanua. Ele o nu. E tua mota i whanua nei. E le o se mea whengu fie. Ai mai se whasalau e kai o mai nei. E lei se upu mai le malo. O lea fia i loa Samoa. A tonu fwoi mwhalea lili. Po lea le whasalau e ka lea. O a tu unga na whai. E le te tau fwoi o na pong sa a Amerika Samoa. E le te longa o tato uso. Tato uso a malo. A te tau o na manino. Wa kele mea ia whale kongo kule mai. Ai le manino. Lau whionga le fonga fitalai. Ya, ale ala vai I lau. Te maiangiangi. He whatali se si o avano isi pepa I e whasol mai. Lo, aftai. Ia, tula mai lo whionga le te whono. Tama ai. Whionga le fonga fitalai. Amo mulea, si mera titia. Ia, tula mai lo whionga. Tuiban. Analo. Ia, sabi tula vai le. I le saunanga le. Abai mongo tas. Ono le sa ta wai e le fiati fo se olo nga le olo tofu I poti mo le mota e sui o le komiti o lo sain yo ya ole e sa wai mo le nei sui ya a si sila la fionga le fonta lai mo po yo le mota no me le tolu tau no manga ole ngal we ngal komiti foto a mata le ngal komiti la solo no you like lo suto wa uva toa fili le solusu fa o ke topa. Le mwhai o nau saini le pia whai o te rei. I ele te tala no indole o le poti. Pe o le whamarumanga nā lana leo wa. E whamamonga le monte sauno anga sui. Mo le wharuan. Walo, whaftai. Ia. Leo whionga e ainga le leia le whinanga lo le sumea. O le vui maa uere o saini le sui o alipata tupa I lunga. Te mai taua te mentu ina mai pepa. Ia o tatua iei malanga fo ile I saina. Ia le lasa ale mwhaena sainia li poti lea taimi. Malea ngā whaaro, whaftai. Ia, ton leo manino sui malu, mai bangu ano tasi. Ia, leo manino. Le ai, tūlai atu le ripoti leo. Ele o la ua le iai. E se le ripoti le tūlai mei la ua. E sui e komiti le iai e ele sui teitai fono nei komiti ala uofu. O te apeato, ma fui ono. Pe o le vaenga na le kopi le ele. E pe e se le svele sili poti na te le sei nei, e svele sili poti le ta o le kwele o sei nei. Ia, o le atari atu teitai fono nga mangingo leo lau whionga sui malu. Tulai mai lau whionga teitai fono te mau ainga li poti e lua. Tai lau whionga le whangwhatarai mo le manoa. Toa whai la tūsa tūlai fo I tūsau li poti fo iane nei komiti. I le tūlanga I le pakalea I a tele manatua lea ua malama le I le saunuanga fo I le taita I le ituangai. Ia I le tūlanga fo I na ta oto. Iai o le poloketi sa whata oto I le pulenga. E whandinga ia ma le fisuasoani le malo. Peitai I le mo li mau fo I le komiti ma le mtanga luenga. Ua le mawhai e le mtanga luenga. Ona ua whaale tonu le tupele mai le poloketi lea. Ua le mawhai fo I le mtanga luenga o ngā serve uma paka ia. Ua lai concentrate la tau le waterfront. Ia matua o le whaale o le malo. Ia ua le mawhai ai o ngā keita le paka le a tele. Le lalana na toe talasanga I ma toe tu wina I lalo pasi al kabineta le na foi vai tau le toe tu wina I lalo le paka lea
ia i lalo le matagaluega o faatoʻaga ma faiga faiva i le masalo lea ua manino le tulaga lea i le saini foʻi le foʻi tau mai tau atu e pe o lesi komiti lea le o saini ana sui ia o komiti lenei ia na e saini afaia leʻi saini ia e moni le saunoaga foʻi sui mamalu ia ua malaga o loo malaga e tuua le atunuu ia po ua faatoʻotolia foʻi gasegase o le tino i le tulaga o le tasi lea o fautuaga mataga le komiti tulaga i le pulega i tulaga i o mataaga a sisila lau afioga i le fogofetalai ma le mamalu o le palemene o le tele i o mataaga i tono le atunuu pei fau lea na saunoa le sui o vaimauga ia e lē o malamalama ai alo ma fanau o le tatou atunuu faataʻitaʻiga o laʻu talana fai lena i le matagaluega e taipei o savaʻi i le mea lea sa faaliliu ai le tusi paia tatou te fapasi aʻi soleao atu i sasaʻe o mai sisifo i luma o le mea na faaliliu ai le tusi paia a o ia o loo iai le fatu lea na mafai ona tatou iloa faitau i le gagana Samoa le taoto ai ae lē o mafai ona iai ni faailoilo e iloa ai e alo ma fanau o le atu o i tonu na faaliliu ai le afioga paia a le atua ina ua sulugia Samoa i lona malamalama ia taipei foʻi la o le papa le faatolotologa tama ia le papa i galagala ia e moni ona la ua tumatia ona o laua iai le aʻoga ia e o foi le mea na faamavae ai na aveai o tatou tagata e faaunuʻua se mea o paitafe i le talafatai o le fautuaga na aveai ai amaina i statues foi gae o le ua iai iā tatou atisi o loo i tonu o le atunuu amai e faatutū ai ia iloa e le alo ma fanau o le atunuu o ina faamavae ai Samoa e faaunuʻua atu ona tagata ia mamau ai pea ia latou o le mea lea taumafai atu i le vaega lea ina ia mafai ona pasi le information i te ua uma atu le tatou auga tupulaga ma generation ma tatou o ma le information lea ae sa tatau ona pasi e faafefea ona pasi e tilotilo tamaiti statues ia o le mea na iai le toeina o mali e totu lou foʻi tupu o le atunuu o mea na iai e talaaga o le atunuu na mafua ai pe o le alana o le fautuaga lea ia la ua taoto i le feoga foʻi a to le afua ma le paia le matagaluega ia le fautuaga e fesoasoani foʻi le latou galuega e faalau iloa ai ia Samoa ia malona atunuu ua taunuu loa le mea lina le pau a le mea o iai o nauta i le museum ia maoga i taluga le mea o loo taoto ai ia le toeina o Stevenson ai pe o isi nai talaaga i o le atunuu e tāua lena lai ona ave le fautuaga le tagaluega fautuaga le immigration lau fioga se taimi ona tali lea o le fioga foʻi le minista o loo feagai ai ia ae manaia tele le fautuaga le fioga talo le ua le fioga taʻitaʻi o le ituaga ai ia o le tulaga lea i le fanua foʻi lea pe ona saunoa salo loo le afioga le tamaitaʻi palemia se taimi ona ai loo i totonu o le lipoti lea le finagalo masale se taimi ona talifoitau lea o le afioga i tamaitaʻi palemia o ia tonu ia e agaʻi ai le mataupu e pe ona fasiligia ia e pei o se talifoitau lea lau fioga fogafetalai malia le fonausu alo mafetai tulai mai lau fioga le teteifono komiti tumau tulafon tumau matautou faiga palo fioga ele si mea le ia malia lau fioga teteifono te tulai mai lau fioga le teteifono famolemole a po le a tonu le tulaga e sofinagalo i le poti nei e le o saili atoa ai sui o le komiti e le leia ona faamanino mai tonu o latou le poti po le a le mafuaaga o le saini le agao mai se le poti i tonu i ai ai ni feeseʻeseʻiga e tonu malamalama le mota lenei e le mafuaaga o le saini o le o maua le finagalo faalia tulai mai lau fioga laua fioga i le fogafetalai a o tatou se e mataupu o le faatulagaina o faaofi mai o tatou lipoti pe ona tulaʻi mai le taʻitaʻi o le ituagai pe lei foʻi ona manino ona faataatia felafalafoaʻiga i luga o le ipoti ia e fai ma faataʻitaʻiga o le tatou felafalafoaʻiga i luga o le talolotupe faalau ai tele i faiga faavae a le malo ae a maitau e laua fioga ma le mauta o le tele o le ipoti nei e talanoa agaʻi i le faatinoga o galuega a matagaluega operational
Ia, o lea lo mai tau atu. Mua, e whaalawa i tele atu, ia saunoanga e se mai i mta upu o lea mai li poti. Lona lua. Ia, o le foi tatu no i tūlanga whenga whawai. Atonu le hawhaina lea, wa e so se mea i ona whenga whawai. Ai tau ina manino. Poi lea i le tai o whelaflafo inga. I runga o li poti. Wa lea o lo iei le li poti o whautuanga ar komiti. Ia, matali al malo. Ai pe lau i tele atu. Whailam whataitai inga. Le mta uku lea e pesiri mai el tai o le tuanga i. I le whasera weka. Ia, o la sauno mai ia tai fono i le o iei tono li poti. Ia, so tari pupu atu ia. Te le iro fo ia, uname. Ia, e tau a foi ftuna inga ale fianga Palemene o malie le tali wa ba. Ia, e tau a foi le saunoanga tamata i Palemene, e whaaton folau foi tatu tanuanga i tatu li poti. Ia, ono lo tu avanoa tual no fua ina ia e o fatasia finga whawai whautuanga. Ia e pita, ia e o ngā foi le whautuanga o tuina mai. Ina ia ngai sao pia tatu o tofina ngalo, ia ma tatu whautuanga i tatu li poti, whengo fie ful tatu ngā ruanga. Tono lewa o manino mansa ruanga ale tai o le malo, ia le fua man whautuanga, ia o le fua mai le tali o le ta uple sala ngā tai le tuangai. E se mea lau whionga toi, mai tai pānu. Mai whionga le whongwhitalai. E se mea lau whionga toi, mai tai pānu. O il saini an komiti. Ia, o le fia maua tonsei, turai mea lau whiopea o le komiti le e tūlanga le se sao no le tai whono. O na mamna mai whono na fuaman tātu mota, turai mea lau whionga le. Whaftai lau whionga whongwhitalai. Ia e manatu li poti nei e tolu ale matou komiti. E tasi li poti ni whaali e fina ngalo. E tō tasi foi le sui i sa whaali lona fina ngalo. Ai e whapitoa li poti le amta ngalu e ngal Palemene. Se vanga nā i foi le tua lalo le fionga le teitai o le tua ngai. Ia le a wha solo atu i le tadi. Nā la ngā i le a fionga i le sui mamalu mai le vai maunga nume le tasi. Ia le vaenga o le saini uma o le komiti le poti. Le ona ufa manino atu tūlanga lea. Le vaenga mua o lo iai le sui tai fono. Sa o mia e le tō whāle ngoa matua ia ale o lo iai le poti o nai saini. Pe ono tau sila fia le taimi lea whata a mata le poti. O lo sui tai iai le tō whāle ngoa matua ia ale o nai saini. Whaasolo mai iai lea le tō whā ia tea, tō ala peato. Tasi lea sui al komite leo saini. Taimi lea nau o mai le tusi a te au. O au le sui tai fono al komisi wha Palemene. Au tai fono wha ma vai. Na ave fo ima wha awa ngā i le whonga whitalai o le tai fono al komisi. O le ala leo le saini o le tō wha ia te le fionga le tamamatua le fionga le li whaipole. O na le mafuanga le taimi tonu lea na wha ma vai mai ai. Ma wata lia le wha ma vaenga. Le ala o sui iai le taimi i tuanai mai o le li poti. Le au wha au le tō whaia fo i sala le mātou no whai. Pei fo i la o na iei le taimi lea le tō whaia fo i ono tenina. Wha malulu atu sa whata whanga se ngase sui usfono le tūlanga lea. O le tō whaia ono po la wafo e lo saini le li poti. Sa whia ngai mamalanga whale mālo le vai taimi lea. Ma le fisuia inga o lo tū mauai nei. Le au se e atu le sunga ia maulolo tā vita amosa. E whai mo mātou sui tai fono whitwhilia. Pei fo ona matou ngā lue ma le whionga ia ono polo au sola ma le malo. Le ua sui ai se tasi o le komiti. Ia le sunga ia i ono se tasi o la au na whausia. O le wha mamamanga leo le saini o isi o komiti. Ma le whesuia inga sa whai e komisi. Ai le tūlanga le whautuanga le numela lua o la matou whautuanga. Ona e tāua te le. Ma le whionga te whono se tūlai mais. Ioe. Le whamli ina lo whionga. Le ai. O le nganga a mesi o sui whongwhitalai. Tei mea len tū lai e wha manino. Sa tauna mai wholasanga lea. Langa e mai tau uma al Palemene. Sa tauna tau mea nana wholasanga ma fua ama. E ina le saini isi. A le ala whatua atu le ualanga atu. Pir whanonoanga le nā.
E foi manatu nei komiti ia le pe fo foi fala ngolongo le. Ale sui fai pule ni si sui. Ia e tailo pe a sa mana ole e lo taita vai vainga. O Palemene ale nei fo ngai o ai o tofia ile komiti male komiti. E pe lai fate ia ni taiao. O le wei swinga al sui fong fetalai. Ia pe fa no anga le na. Ia le ai manino. Le o le o maua fina ngalo le sui. Ia wa e sida fia foi o le to la ro ina ni tato a fautuanga mani le wa o tu te feita wina. Ia ai fa tai mo fautuanga o le o maua. Ia le foi wa fa fo mai te telefono ko mite tas. E tau foi mo le ngai lumnai. Ia ai tu la mero fio te telefono fa orsa no. Whaftai le whionga le ari whai pule, le ai. O na e tato tu la fon tu mau le ono, sfumba le ono. A saini ale majority al committee, o le tali le na. Ai a whape e fia whamanino le tūlanga le saini. A le o tali au teitai fono. Le o tali o le vaenga ue sau noi. Nei le vaenga ono, sfumba le ono tu la fon tu mau, whai tau le iai mai manino. Mea fonai le o yese footnote o la tu lalo. Awa ala ngala e pe o lo fina ngalo. Le o tali manino au teitai fono. Hui o lea, se ese nau mamlama lo fina ngalo. O le vaenga e lua o le fautuanga sa tu mai. Whionga whetalai le longo bali e sa unuanga ia. Pea no whai atu. Sa ta taulanga whaingianga footnote i lalo ana li poti e tufa mai le maotale nei. E tau ele le saini langa e nau tele le sui le nei i lau saini. O lau saini ue i o ina, ma ue a mana i ina, ma ua tuu lau whātua tuanga. A ele saini. O na masa salo le e tele o lango ina le li poti. Ia ua talia le anganga le whaftai lau whionga whetalai. E o ngā fo i me e langa ma tupu tātou te mawhau atiri e lumanai. Ia e whaftai mo whautuanga o leo tatia mai. Ia la wawa pe e mo le ngai lumanai. Turai mai lau whionga le. Te telefono. Ia ngai lo le tori poti lau whionga te telefono. Ia, malo whaftai. Ia o te tali atua tu la fon tu mau. E te tai ia ngā luenga tātou mota. Whautuanga e lua. Whaftai il whautuanga sui malu o le vai maunga no mel mua. Ia o le tūlanga nao le la tua le whautuanga. Ina ia mawhai ona teu ina pele tātou ngana ma le ngana whapere tānia. Ia wā tātou declaration form, le arrival form, le departure form. Ia ai mai se o tātou tangata whemala ngā i le māmalama i le ngana whapere tānia. Ar tūlanga la tō ia o le whautuanga le tuat malisi vaenga le avatua le whautuanga. Pe ua whai tele sina matani ni i tele o whamtalanga lai lunga le pepa. A whai o whaafonga mai lan tanga ruenga. Ia o vaenga nā lena ta pena ia le whautuanga. Mo le anga i luma, ia a onisi vaenga uma. Ia whaftai o nei leini fina ngalo na la ngā isi li poti e lua. Ale nei komiti Palemene. Ia uia lea, ia mo mori fo le whaftai na mātou komiti. Ia fo i leo aua i nei nisi, ia a le anga ngana e tasi. Sa mātou sa ili a, sa ili linga mwhautuanga. Ina ia mapu atu ina atu ai o le li poti. Ia wale fina ngalo whali o le tātou Palemene. Ia o le whai unga leo le li poti ma le whautuanga le komiti. O tu na tu Palemene e uen to tasi sui falia finangalo ale nganga faftai fo ia wo totalia isi li poti luar komiti ma le nganga faftai lo fiong al fonftala malo faftai sa no lo fiong al telefono ia o le o mai tau atu pe o ia sa no lo fiong al mai Palemene faftai lo fiong mo le avanoa ia mai tau mal to ai nisi fo o mauna au mai sauna ngā sui e lunga o tātou li poti lea o lo tātou whelawhilafua iai. E pe e li lifa i a whinangalo whaalia i le tātou tanga luenga lea tangata Tiafau mai. O le o nai whautuanga mo le ofisa o le vai whafo. Ia whapea fo i le ofisa o le Palemene ma le kapineta. Te manatu lau whionga i le whongwhitarai. Le awa manino le tātia o whautuanga matali. Le foi la ua saunoa i a taitai fono. Ua saunoa i le atoanga o mata upuna la ngā mai. Ia e tusa ai ma le tātia ai o whautuanga matali a le malo. Ai nalo u fia whapura atili. I le mata upusa la ngā mai e le taitai o le ituangai. Ia ai foi ai mo me foi o le fake news ia le tūlanga leo le whaserau eka. Ia nā alpaula vai e tātou whanua whaafisuia pēa ma tātou uso i Amerika Samoa. O lo o iai le whanua i tāwhuna
mo le tātou ofisa. Ia, ma lea ua whaamatu'u ia le whanua I mota mo Amerika Samoa. E le whaaupoponga o le ua whiutanga I nei iai, ina ia maua se avanua e la tarata I le wafu I tutuila. E tuuai se whale teu oloa pea, e fisosoani le whealua I atu o le tātou ba ai le vāo o motu e lua. Mai o lona winga la alua ia whanua a tātou I Amerika Samoa. Mai le la ua fuafua iai sina whaaupoponga la I titi mota. Ia e whaatutusai ia whanua ia mō ngā ruenga whaale malo. Ia, sa mātou tali atu lea ma le whaaloalo. Manuia le fono. Ia. Ngai le Fonotaga. Tua mai lau. E tawal mele, o lewa wa mamlama le sauna Palemene. E leo se fake news lea sa o talano atuai. Na o whalongolongo whilawhilafo I ngā senate. O ta wai me ia. A whaile al fake news le senate. E leo se fake news la o whilawhilafo I ngā malo. Tuila lea e leo talano ai wa uma el whamtalanga. Lawa ia le whasilau e ka lato whatoa. Alo, whaftai, ia tono leo manino le vaenga. Ia, tura mela whionga te whono. Au whionga le whongwhatalai o te whātū le lafo. Ina ia whamaunia le whono ao le tasi pe Palemene lua o tolu nu mela se lausfulua. Li poti al komiti o le vaenga tau le tamau ainga. I le pepa le Palemene lua o tasi nu mela ono sifulu male ono. Ma le pepa le Palemene lua o tolu nu mela tolu sifulu male tasi. Li poti wha le tausanga le pulenga o tangata tāwhawha mai moa mai whafo a Samoa. Mo tausanga wha le tupe lua o sifulu male iwa lua o. Ma le lua tasi. Ma le lua. Pepa le Palemene lua o tolu nu mela se lausfu tolu. Li poti al komiti o le vaenga tau le tamau ainga. I le pepa le Palemene lua o tolu nu mela fas fulu male lua. Li poti faa le tausanga an mata ngā luenga. O mata upu tau le va I fafo ma fe faa tau wa inga. Mo le tausanga faa le tupe lua o tasi. Pālua, le whionga I le suisak paitea whapepo ia le pata tu pai lunga fsiri pula fa maunia lafo e fina ngaro esa no mane ioe au ese le ai ua man malo le ioe ta pala fionga le te telefono komite tu la fonto man o fionga le fon talai o te fatu le lafo ina ia fa maunia le fono ao no meltasi pe Palemene lua tolu no mela ivas fu malvalu Li poti e komiti o tula fontu mau mta upi tau whainga palota. Tau sanga mto whinga whaavai. I le pepa Palemene lua tasi nu mela fitsfuru. Ma le pepa Palemene lua tasi lua nu mela fasfuru ma le valu. Li poti whare tau sanga mta ngaluenga le Palemia ma le kapeneta. Mo le tau sanga whare tupe lua o tasi iwa lua o. Ma le lua tasi. Ma le nu mela lua. Pepa Palemene lua o tolu nu mela fast food maleono li poti al komiti o tulafono tu mau mata upu tau whainga palota. Tau sanga to finga whaavai I le pepa Palemene lua o tas nu mela se lau tolu food maleono ma le pepa Palemene lua o tasi lua nu mela tolu food maleiva li poti whare tau sanga ale ofisa al komisina o sud whainga Mo tau sanga whale tupe lua o tasi iwa lua o. Ma le tau sanga whale tupe lua o tasi. Ma le numero tolu, pepa Palemene lua tolu, lua wha, numela valus fu ma le ono. Li poti al komiti o tulafono tu mau, ma ta upu tau whainga palota. Tau sanga mto finga whaavai, I le pepa Palemene lua tolu, lua wha, numela se furu ma le lua. Li poti whare tau sanga ale komisi o ngā luenga ale malo. Mo le tau sanga whare tupe, lua tas, lua. Halua, e le sui vaisingano meretasi, wa pea ngangai fumaunga
numero lua. Siri pula wha maunia lafo e fina ngalo e sa noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ta pala fionga te mate palmia mola. La ua fionga le fonga fitalai o te whatu le lafo ina i wha maunia le fono au au. Tali ale malo i whautuanga le komiti. O le vaenga tau te mawainga ma le komiti o tū la fono tū mau. I ta upitau whenga palota, ta arusanga ma tu whinga whalewhawai. Alua, e sui palmia wa pēr min staff whatuanga ma whenga whaiwa. Siri pula wha maunia lafo o e fina ngaro e sa noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ia, mo le tuar wha te tele pa i o tato Palemene. Ia, e wilawa o iei nai minute ua sili. Ia, a e le manatu na fua ia o leo o tau o leo a wha mai a ia tato li poti e sifu ma le tolu. Me leo le ngang whaftai a le fonftalai. Malo a ngā rue, malo le usfono. Malo whaftai le pale le tato maota ne le vaso. Leo tato taunu tato te manawa wha malo on sai. E me se fui sui mamalu sa sau sau noa. Whaftai fui e tō whionga i min stal kabineta ma lau whionga le palmia mo le pitola au le tato purang whatonu. Tu so tari manino i whautuanga a tato komiti. Mam tau sa la ngā sui mamalu. O ani tua ta whalu le nei aso. Ia ta otoie i nei. Tato ta Apia ma le finangalo whaamangalo ai. Nau te inga ia whaatini ma le manuia o le tato wholaunga le nei pae inga. Ma ia maua se ai o le tapo e mai le tunu. O ani ngā ruenga o mwhai on whai nei aso. Whai ma vi inga o le atua. Ma lo le usfono. Ma lo fwoi tauta wae. Tauta iae. Ma lo whai o whaiwa. Tato tausia i le lofo le atua le aso a tae ao. Haftai wharurunga o tanga ruenga. Ala tontu mauti o tato malo lo tau tapo inga. Ma le langlong sua. Tau mga whawau o le Palemene. Ma lo whaftai. Sang whamnuia le atua lo tau al whaiwa. Ia walawa tatu malo, mal tatu Palemene, Samoa malau tapo inga, malo whaftai, a whai o sipa, se la manga i lau whafonga nei aso, e aso suatu wai malu i aio finangalo, pa mangalo se leo lau Palemene se ngangana o le tauta mali, a talo i atu maupea le anga le leo le atua so se tafa o le tatu o tino, a e tatu te le tolpo, te tau sangatu le susfon tamaitai mo ala tau sifo, Sau ni statu talo. Tatu talo. After tele lo macho atua. Ufa iwina malmanuia le Fonotaga la Palemene. Whawhitai le poto ma le loa na wha penga i na isu i fono uma. Ia awa se manuia o lo macho atunu. Whawhitai lo fi le mu o lo loto i pea i le nei Palemene. E ui ai e taimie. Fesopoa ia i o mātou manatu. Ai o loa lo fatu noa e ala i loa lo pele o Iesu Keriso. Mātou te talitonu, mātou te maangalo ai. Pe a mātou talitonu ma whaatuatua i lau whaoltanga. O a mātou fuafuanga mo le ati na Emanuia o si o mātou atunu. Na ona mātou fuafua ai mātou te whaamoemoe atu i lau o fio e te whaamanuia ma whataunu i loa lo fatu noa. Le a mātou tā ape, ia tuloina i mātou i loa lofa malowanga le lei, ina ia mātou toi poto fia i le aso atai au le manuia, ona o lowanga le lei lo mātou atua. Ia puipuisi o mātou atunu i o awa lofa, ona o le suafo Iesu, e li imal faola wa leila mātou tatalo. Amen. Alo, whaftai, o te whasisilatu wa tolpo nei tau manga fono au whetula fono, e au lele tula iwa tors fulu i le taeao a taeao.